twasagijila yi nenkiye kwamba ni lekela nsoko mumunda mweba monas ngelemejini abisimbilenga biadi kema ndi muso achi bilenga be twasagijila yi ni kalolu konsu ni mahinga jamalenga amenemena kunu jinwenu bonsu dilolo dilenga ni mabene shanzambi kala nenu bonsu mpindiewu chiri chakabidi dilolo edi jesa jetu bokubula mabejadi yedi kabaka bokulonga mtumunanga kuimba misambu mtonu mukunanga ni nkadi misangu ya bunyi mwambila bantu ni hano jinufika mujulu nwenu kanu ima wakumpeta kunyumulukili wangu wasu wabutumbi mwaba kampanda to nda ilo wakudi bubimba misambu waku nenkumema meme ndi musuku ikala kuntu waku nenkuntumunanga kuimba kwa misambu kadi muchikondu cha disanction ya evangelio mujimahanga dikani cha kwanga chibwa ngelemejini anu musambu mwanyi bidichanana ni kuyeluka sakudiye kufile dieba kudiye nwama nwanyi bwalo achiski chintu cha mushinga munena nkuye buludi kudiyi kuva muntu kampanda mwabewu bantu bahambelu hachimenga basombele mu mashinya mukoka anlo hanyuma hamwa bewu batu boni chakutagana nabu kumpala kwa diba mu mahinga jemu kumpala mena kwa masangisha bobu bikala mwabewu ndindo balusa bomuni chi mufika kudiuje chungi dia chinansha ne nini mwana jaka muhanyima hadi sangisha dimana kujika ne nkufila ikulusa ba kwamba ni kala mwabewu hina humpamvwa bintu bikwa bubindwila mushindwani chivumwa kukala mwabewu hadi badito mpinje umala bajilolu tutimisangu yonson tuleji chintu chimwehela mukalanga Yesu Kristo kwa jiki ni chonsu chididiso dienda jabu nzambi bwa twetu kwenzachi kadi cho chidiso dienda jabu nzambi mala bajilolu ha chitampi chanzambi ni tuakula umukalanga mwakwanyisha ne kujilolu edi turitufila buyeya hikala chini njesa dienda bwa twetu kuchenza ani njesa dietu bwa twetu kumwenzela ye Yesuwe dilolu edi tulibasa kwa kula hachimwa cha kubiena bwalu bya mushinga mutamba bunene bya dibedi chimanyinu cha nyama walonji ne kumakelele dilolu tuvo mu bikondu bya ekelezia bikondu mwanda mutekete bya ekelezia ni kubangane chikondu cha ekelezia wa mu Efeso ni kujigijila ku chikondu cha ekelezia wala wadikia chikondu cha ndekelu cha ekelezia ne kumukalenga sakijila kumabeneshenda mpindie ukudiyi haturitwakulaha mpindie utunyika iko ni mitu yetu mukatanchi kagesa kadi sambila kumpala kwa twetu kubula didi ya nzambi edimena tatu wa mujulu wa musangelu tujini kusakijila bwa jese didi tujinadi dilolo edi jakwikala ni moyi ni kwikala habulo baha dilolo edi ni kwikala ni bukola bwa mubidi ni dikanda ni mwakusomba munzubu mudididi ya nzambi munkachi mwakubadibwa nenkuturitulomba eyi muhikudi mubeneshibwa mwikale chilongo chihikudi chetu udi mutusukula mu mashenda ni mutukezula kumpekatu ni mpindie umunkachi mwakutuleje kuditatu katu yikale mato mu Kristo Yesu swakubwa we okulwa dilolo edi ni kwangata diyi ni kudibulula mu myoyi yetu swakubwa nyuma mwimpa shala mukwata kudiyi hadidi munkachi mwakulonge shibwa ni swakubwa diye buludi kukihachila kadi kudi moyu wonsu moyu wanyi ni moyu wabateleji umutu jinadi dikengela tatu swakubwa difidibwa nenku swakubwa muntu na shuma kalendu kidi kudiyi edito nenku tatu buchikondu kana chonsu mema mwakwamba chintu kampanda chidi chifwaine kwikala chibenga ni bulombo dibweba swakubwa nyuma mwimpa kanga mukana mwanyi ndije nganu kumanya chidibulelela ni hashisha kuendelamu tubenesha kuhama mpinjewu tufila kulusa kumpekatu yetu umutu dibadi sangisha munzu bwadi kukuilewu nenkuswakubwa mpekatu yetu ikala mwishu mwamashi inyuma yetu miteki bomuluidi lwimpo lwadi kukuila hadi ibedi bwalu tulitulomba nunku mudina dia Yesu amen mpindiewu unvonungele mejini kahesa kadi bejaka vomufunda mifundu ya bunyi bwa ya kukala kuosha kudisu bwa kubala banga nenkumpindiewu hanga bandi mwabewu imwekana buni nchene njumvu bwa kubala na shumwa kuyoyito au kimushindu tubibienze kahachibijilu mifundu ina yanyi tanu ya kutwadijilaku kadi ndimuso kubala anyi kwambe chidambedi chani
mujakula nchitundi anjila kwela meji chakwamba nasha nudi bamanyas amwaha anubu nchini ni chakwamba chidi anjila kulongolola kunutamba nwenu to nwamonus chintu nasha chimu ndimu indila nuyeye nenkwana bumundi nchimonamu njanu ngolola chanza ninchangata ninchabanya nenkudi badi minga misangu chidimo kungwi kabuchi haha minga misangu kadi chidana mushindu mwehele wundi nchiheta ananku ki mushindu mwehele wundi kuma kuchifila ngo wawu mpindi muchoche chikala ima na nchamba kukabijilo lwedi kinchi lujikila muntu nkaya kampanda aintendelu wa muntu kana yonsu euto nwamanus na shaka kesa tuwe tukatune tuita buja abito turi tuita buja ni turi bena Amerika balele ba mena mushindu wani muntu yonsu jimo kweta 10 ja kukukwila nzambi bilonda shilebi di kondu kenda kamoi kamwambila na nkuturi baso bo kwikala bi misangu yonsu no mushindu wawu kadi mu ekeleje ni ekeleje yonsu tujini jilongesha misangu ya bunyi mu malongolodi mangumba badini tuitabai kampanda nenkubadi bashinda men ha tuitabai yauni unwe tuitabai chidimwambi wela mejna chikala chinyi bikingala yishe tuitabai yawu walu yeye udimudi ngumbadi ni momwemu katone ni tuitabai na shumato anu kilisto ki tuitabai nye yawu ni katone ni mukenji to anu dinanga katone ni mukanda to anu bible ni kilisto udimutu ni bible kiwetu mukanda wajibala buloba kiwanyi parwasi hananku mementumuswa nkuyisha mushindu wundi njumva mulombo di bobo kuyishawu nene mushindu wundi nchimonawu nenkwashisha muchikondo echi mudiakula nanga hachituwa chihaha chumancho chachitaha kumoi cha evangelio echi kadi niribamanyas unzubu wa chilumbuluidi chili chibangila ku henyi nzubu wa nzambi chabushuwa kedi chilumbuluidi chibangila nenkukudi wemu yakutubadi munemwemu nibikengela bowe kwitila kuchilumbu bajini mukanda wa mukenji kuntwaku bajini chakubala mukenjeu wakujandula chiudi ulumbulwila nenkumushindu wawo kiudibi munzubu wa nzambi bikengela tuchanga chila kudidi ya nzambi nenkumpindieu misangu ya bunyi mubintu ebi bwani bikala batuishi bubo kumvu echimpindieu ni ndimufuaini kukala mutu hakana jumvuisha dianyi ndifuaini kukala dibi kadi ndi nteta kudibala nu habwihi menemena ni kwambani mudididi ambamu shalwe wanu ni mufundu wawu chidi uwamba bwa kwambachi nenkumpindieu mbibibe anyi hamwa hakindi so diamukalenga to ni hamwa handiodi mchana mumanya to bwani ndimufaina kujenga kushala nlumingu hanyi mahalumingu mukandewu anu bwa kushala mwabewu ni kuchibanjile chikabwele to ni mudaniela ni Daniel ni bwa kabulu ibwa ni kubiswikila muba profeta nenkudidi anzambi dionsu katwakadi konsu nkaswikila nu hamwa mikanda makumi asambombo ni sambombo mifunda kudi bantu babunyi mubidi munkama ni nkama bishilangana kadika kuina nshe umwa ubengangana ni mukwabu na nshe umwa onsu wakudiyi anu muhuangana katika kuva kukatwaka mikanda mifunda buwa uto habula babujima bakadi kukadi bidimu binunu bibidi bateta bwa kushintule disambile dia mukaleng bwa kusagila kudidi mwehela ani kumushila kudi mwehela bwa kudilengeja kwena nimo kuchenza to ka ndihwangana ndidi anzambi nindingi tabuje ni bible ndidi sonsola dia anzambi dini di jonsu dienda ndi sonsola nchengi tabuje ni kinchi sonsola ni kinchi sonsola ni chachenchi sonsola to ndingi tabuje ni didi jonsu di sonsola didi ani dilelela jonsu ani diamba fi jonsu ni hikale di jonsu di sohakaja di badi katolo manyi chakwenza to ka didi kantu ni kantu bulelela ndimusu kulambula moyu wanyi hadi bakana jonsu bwa chidi mumudi mukalenga wamba kabaka mpindieu badani munkachi mwakwanga tamalolu makesa nenkubyo bimena nitukale ni masangshi jilolu ya disambombu kutungunu kanu bya momu ni kwikala ni bamomba kubene mwekeleje mbamba ni bikala momu ni manyano wakubwele mwekeleje mudi alubingu mudinda wani bamomba kudibu mbamba ni mbafuaina kushala hambelu mudi sambombu dilolu hanyi mahadisangisha ni kusukula ekeleje bwa bantu kabalu mudi alubingu mudinda hanyi kabika jini chakwenza mudi alubingu to wa kulongula ekeleje katwena udibaswa memenchena mwene sabatu to kadina shana anku mementumusho kuneme kedi kukwiladi anu menemene ni mwanyi monsu nenkumpindie udibadi ndingele mejini ni manyisha malaba dilolu hamwaha kumkalenga mwakwanyisha chitu akwila bwa mudisambo mudilolu mpindie udilolu edimpa chimanyinu chanyama walonji nenkumalaba dilolu chitampi chanzambi bidibia na bwalumu bidibia
ngela meji bya bitambo kala bya mushinga menemena bya kwakula humudi tukwedi bwalu ndi cha bushongi tabuje ni tujini moyi muchikondu cha dikenkete di dia chilumbulidi cha nzambi ngela meji ni tudimenemena anmudi tukudya chadi nikatuna basuku kala bubu mishiba maluto katuna basuku kala bakule shiba maluto tujana basuku semena ku anuni meji mimpa anumudi biblia mwa kuchamba mwa beu ni china chisenchuhangana bushua nenkumpindie umukwenzi kwa chochechi tulitumva bantu babunyi be lelwewu badi bakula bwa chimanyiru chanyama walonji nukadi bachumvu kukadi ntantamula nchina chi ruchenza nganyi mpenyi wikala mwa kucheta kinganyis nenkubobu bachiheta nchinyi chabenzela chi nchinyi chidimwa kunwenzela bibyanyi kudiku bwalu bubi kuchochanyi mpindie kichi tudi basuku jandula kudi idya nzambi chintu cha kumpala ni kudi kuchimanyiru chanyama walonji chakula mu biblanyi nenku chintu chili chilonda ni chikala chikumba ine chikondu kai ni mbantu kai bachihetas kali chudi mufahina kwenza nchinyi kudi kumufahina kuchiheta kadi kuyi muchimanyanyi nibiko wabwabi bijanu nkonku ya mushindo awayi ananku wakujanyi hainjimanya yani echi nchifahina kukali chimo cha kubia na bwalu bibidi bia bitamba bune ne bindi mufahina kwela kumeji mu bibla chimanyiru chanyama walonji ni chitampi cha nzambi mpindi yeu cha kumpala ndini mufundu mwa beyu bwa kulejeni anyi mufumu kudi ufunda anubu angamo na kumwa kubolula ni mwinau munsantu anukwene konswaku tuanji tumona aibi chimanyiru chanyama walonji ni mbianju bwa kwete chimanyiru echanyi momwanyi mpindi yeu mubu akabolu ibu anshapito wajikumini na ayi konvensi wa chitema mukenju wa mwanjelu mwisatu mpindi yeu mumanyi wa dibala wa bibla kana yonswewu ndi mwana mwane Stanley mwabeu ni bambi bako babidi anyi basomba kabak ni makelele jilo lwau kuvobana betu kampanda ba museminero wa Baptiste mu Louisville emu ni hamwaha kudiku ba mwajilo lwedi nchana mumanyeto kudi hamwaha ba Methodiste ba Baptiste bena Catholique ni kufanya kukala bena Yuda baba Orthodox nchana mumanyeto kadiki echi kimbo kutaha muntu kumoyito na shikakesa ni chijanu bwa anumudi biblia mufundi ibwamu okuchibala ni kunulekela nuchitangila nwenu binu nenkutusemena yiku ni mejimu wowu ni mwetu monsu muri chine dya nzambi bamanyi ni yenyi atulumbulushi bwa meyetu ni atubenesha anyi atuhisha kudi tukudya chilumbuluidi nenkumema ngumvo ni ndi mumanyi chintu kampanda kadi kuchila minyina dibadi nzambi ni andumbulushi bwa chintu achi kudi tukudya chilumbuluidi ni misuka ni byanza bya ibambani mwane tubranama bwe wanansha ni mutu ambila nukatuwa bafwanya kusanga nyibo mungika jilwe uto ndi muso kuimana bupolu wakalawu ni wanyi kumweleka kwena masha muntu na shumoto walunchene mudikanda bakunu ambila hatoke mubelu wonsu nkon wanzambi to nchabushua anu mundi nchimonamu nenkumeme mutu hakana dibadi nzambi anfuila kulusa bintu ebikacheke bitukubilwa nchitukumwe kuseminari na shumoto kacha nchitukumwe kuchilongelo kampanda nchitukumwe kwangata didi ya muntu mukwa na shumu hacho chachito ndi mubwela nubuludi mu Biblia mudisambila ni echi nchimbulile kudi nzambi kunyuma muimpa mwanjelu umomo wa nzambi udundombola bwa kumona bikene kumona nibikwa bya mushindo awu ni diondo hoja babedi ni nudimo kulumbuluishile kucho chachi bwani chivuma kukala chilelela anyito mpindi yeu echi mukenji wa mwanjelu mwisatu wa bahabuloba nenku nudimo manyi mudi bwalwanyi mukenji wa mwanjelu mwisatu awu uli munkachi mwakuhatu kampindi yeu mudi tukwedi echi ndibuka dia mukenji wa mwanjelu mwisatu huikala mbadi wa Biblia kwa kalonda makenga asatu dia kumpala dia kenzeka mumvite ya kumpala ya bulobo bujima dibidi dia kenzekela mumvite mibidi ya bulobo bujima nujini mwana shituri tubwela mpinde wachi eyo tukadi kundekelu kwa njila mpinde tuanjali kwa ngatechi mumejetu kumpala menemena kwa tuetu kubala mifundu bilonde shila miaba tujini cha kuikala kuchipondu cha nshikidilu toni dibakai nchene mumanyeto muntu na shumaki mumanyeto kadi tangilai twangata inga kwilwa mal malonda bidi mubinu bibidi bya kumpalabi londa na jamalwa habuloba ja kifika mukatonga bela ni nzambi wakabutula buloba ni mai nudi bamanya achanyi hashisha kuhatuka kubuloba buhya ne kubidi mubinu bibidi abi bya kifika chaga bidi kundekelu kwabi ni nzambi wakatuma Yesu nchabushu wanyi chikinshikijilwa bidi mubinu bibidi bilondebi chidi mucha chinu kama chiteme 509 nenko evangelio mwakamba Yesu
mudimu wawu uvomo wakuhidijibwa bwachenyi bwabwalu bwabasungula chana na mubijina shu mwakavu mufanya kusungidibwa to bivomo wakwikala bitamba kwikala bya bibi menemena anangu tukali kuchikondu chanshikidilu ni hashisha chamwanda mutegeta muchifanyikijilu mbukalenga bwa bidi muchinunu mwaka kwa Tanzambi mudimu bidimu binunu bisambo tulibamanyi ni bidimu chinunu ditukudimo mujulu bidi muchinunu habuloba petele muibidi nomono anyi mpindyeu kinzambi kuiba kabuloba munda mwa bidimu binunu bisambo nenku ekelezi wakakwata mudimu uluisha mpekatu mpindyeu munda mwa bidimu binunu bisambo mbu ni chinunu cha mwanda mutegeta nzambi kuikishayi ni kuikishayi mu cha mwanda mutegeta nenku mpindyeu chifanyikizilu cha bukalenga bwa bidimu chinunu bwa ekelezi kwikala ini moyi habuloba aha mena mumwenekelu wa mubidi munda mwa bidimu chinunu kakuima sama tunyinga lutatu anyi lufunansha chikondo chinene cha ngolo chili munkachi mwakula mpinje wachis bwa achis kameme tumunange musamba wani buloba budi butomikemu bwela mbila bwa ditukujadikisha diakalolu dialukile chake bidi Yesu habuloba ndi muswachi mpekatu ni tunyinga bisama ni lufu lwa buloba bwa midi mebu ni bijika mubukokeshi bwa butumbi ni Yesu bwa bidi muchinunu bya ditalala Biblia mwamba ni bakalombole ni kukokesha ni Kristo munda mwa bidi muchinunu bukalenga bwa bidi muchinunu mpindyeu mukenji wa mwanjilu mwisatu ewu kumpala menemena kwa ajilo dia mukalenga hatuibwa chitampi ni chimanyinu mpindyeu ni kuikala dikungwila dinena dikungwila kampanda kuweseta kwaka hatutuhatuka mvua ni chibijilo cha mvua kwambwila hanchi vansonga luma mpatuka bwaka kungwisha nyama mumuvu wa bintu bitoloka ni bwadi kungwisha dia nyama mumuvu wa mabeja hokoka mpatuka nyama mikuna ni mpwekesha ngomba kuinshi ne kuhanyima hatueto wamana kuheta ngomba yonsu itu lima kuhetai mwaba wonsu di bari tuvotumusha yonsu ivakayi yetwai yetu ijini chimanyinu nenku mienza chimanyinu nenku linu kadiko muntu kampanda ukadiko mumwana batongomba chimanyinu anyi senchentu menemena chakumwana hadibu batongomba chimanyinu mvweni chibijilu chakumvwila ngomba lusa nenku mbukoye bwetu bwa bwendeshe kumoyebu diebe jinu jinu tuadije kutongomba chimanyinu kwele chamu chakutona chingomba chimanyinu mumujilu kiuvo wanyi mudimu wambule chamu wachi ni kuchiteka hanyama walukungu luhumulalika mwabawu ni bikunu bienda biswika ni kumulamika chimanyinu wachi ni miosi ni munyinyi bisaba mafuta kwele budimbo bukesi hamutwahu kadi kumusulula nono batubambamba bwa lubilusuwe uruye lubilulwa musabulelela kadi tangila mutu ibo chitampi nenku mushindo wa ukibudi nzambi utwenza twetu bikengelewe ukuheka kuchoshelu ni kuswiki bwa kubakatanchi kadi mwanetu kadi nyuma mwimpa nukute chimanyinu uri mwa kwenza ndambu wa jinyema kanini kwele mbile mikola kadi uri mutu ibo chimanyinu nchabushuwa udiko hadi mfumu wa mudimu hitila mwabawu yeye mmanyini we udi wa henyi kadika bwa ngomba wachili muchimo udi wenda ulalakana mulumyala udi muhishi bwa ukwalujidibwa yimunkachi mwami kwabu mpinde uchikondo chadi tuibwa chimanyinu nenku mpinde unikwikala nubabandi bahatu balubabidi muchochechi bibikala nzambi ni satana ni angata benda ni nzambi ni angata benda jilo lwedi nitumwana ni udi muvala chimanyinu cha satana nganyi nenkumala bajilo nitumwana ni udi muvala chimanyinu cha nzambi nganyi bilonda shiledi dia nzambi mpindi umukenji wa mwanjilu ng'owewu venso wachitema wanshapiti wadi 18 nimbala ndambo wa mifundu eyi mwabeu indi mufunda nenku mwanjilu mwanjilu mwisatu kubalonda iwamba ni didi kolani muntu ye mukukwile nyama walonji ni chimfanyi chenda ni muhete chimanyinu chenda hampala henda anyi muchanza ye yawu ni anuwa mvinyo wa chishi chikola cha nzambi uli muhongolola kayi musambakaja muluhanza lwa chishi chenda ni yakenge shibwa ni kahya ni sufre mubwikadi bwa banjilu bachijila ni mubwikadi bwa mwana wa mukoku mchabushu ni nchene muso kwikala ni bwalu ni abito angilai ni mwishu wa dikenge shibwa diabu wakabanda bwa kashidi ni kabene ni ditalala munya anyi bufukuto badi bakukwile nyama walonji ni chimfanyi chenda ni eu yonsu udi uheta chimanyinu chajina dienda nchenda muso kwikala muabu bwalu to ndi mutu ishibwa
Yewa, teleja invensu julondau handi mutangilaha. Lutulu lwa bansantu ndo lwelu. Kiba di balama mei matu manzambi mbobo aba. Nibikale ni dita buje mu Yesu Kristo. Now the 15th chapter and the 2nd verse and Mpindie un chapter wa 15 kunvensi mwibidi. Nenku, teleja impindie mu chapter wa 15 kunvensi mwibidi. Mpindie utuvutubala kubangele kunvensi wa 18. Kunvensi wa chitema. Mpindie wa 15 kunvensi mwibidi. Ni wakumpala wakaya ekongolola iluhanza lwenda habuloba. Ni kwakakuluka bintu bya lulengu byuje bidibisama bikola habantu bavoni chimainu cha nyama walonji ni haba badi bakukwila chimfanyi chenda. Nshapito wa 17 kunvensi mwibidi. Ni udibamfu mubahabuloba bende nenda masandi. Ni badi basombele habuloba mbabe bifikisha kudi kwa chika mvinyo wa chishi chikola cha masandi. Anji njilaika kes mfilayi kulusa ndimuku dimuna ndini chakukela mubulu na mabeja abidi diakamwa. Eyo. Now, the 20th chapter and the 4th verse. Mpindie unshapito makumi abidi kunvensi mwinayi. Eyo, nyeyeu. And I saw thrones. Ne nkungaka mwana nkwasa ya butumbi. Ni ababa basombahu. Ni bakahebo bukokeshibwa kulumbuluisha. Nimema kumona misuka ya ababa bakushibo mutu. Wabujadiki bwa Yesu Kristo ni bwa didi anzambi abu. Ni bafakabayi bakuku ile nyama walonjabu. Ayin chimfa ayin chenda. Ayin kabayi bahete chimayinu achi hampala habuto. Ani muchanza chabu. Ni bakashala ni moi ni bakakokesha ni Kristo mundu mwabidi muchinunu. Kwene mwakwete chimayinu cha nyama walonji ni hasheshe kukukwila Kristo ani kwikala nenda to. Kadi uyonsu wa kukwila nyama walonji ayin chimfa ayin cha nyama walonji au. Ni akenge shibo mubuikadi bwa nzambi. Ni mubuikadi bwa banjilu bachijila. Kichi ni mukalenga wamba habu walu abuncho chachi. Mpindi unitubanga. Bulu la imu Biblia wenu mpindie umu chapter wa 13 wabu wakabuluibwa. Nekunitubanga numukatanchi kagesemu. Mpindie echi chidi cha mushinga wabunyi. Nekuteleja ini ntema yonsu mpindie. Diambedi tulibaso kwa ngata chene bwalu chetu kumukile kumakelele dilolu. Makelele dilolu tufubanga tabi kundu bia ekelezia. Ni mutu vabomona Yesu mwema na mwe ekelezia wenda. Wakula budidi amaya abunyi. Ni yeye wani nsuki bumyose ya mukoku. Mesu bundi miyakahya. Vuluka ini buwaka buluiba yonswa u nchikene kumona. Ni chifanyi kijilu. Byonswa bibijini jumvuija kampanda. Hananku bikengala nutabalele ni ntema yonsu. Bala iba profeta. Numone chivo bimfanyi byumvuija. Nushishi nufanyikisha mwabe ubwa nomone mwakumanye chidi bimfanyi byumvuija mena. Bavani mesu bundi miyakahya. Banyema kana batukumpala ni hanyi mahabuloba. Kito tukujandule ni miyakahya ye bu miele ya mvita. Mwele wa mvita uvo hatuka mukana mwenda. Ni mwele wa mvita wanseka ibidi. Kito tukujandule ni achi chiwandidi anzambi divadi hatuka mukana mwa ekelezia. Nenkutivu mwa kukosa toni mubongu bwa mufuba. Idi jingulu di dia meji ni mahangadika mumoyi. Ebe lunshapita mwinai. Tudi basanga na ekelezia mwima na mwabao mubulenga bwenda. Kristo mudi fuimbila mwanu chanana. Ni ekelezia vumuvala chivalu chitoka hambidi. Nenkunujinu mwana ni uvomukaji. Hachadi chenda. Uvuni chivalu chibuikile bundu bwenda. Ni uvuni mukaba wangolu muchinyungulukila. Uvumuchi kwatila hachadi. Mutoka wakulabo bwaka na bwa Kristo ni mukaba wangolu uvo uleje evangelio. Disha dia evangelio dididi twala nyuma mwimpa ha ekelezia. Bwaka na bwa Kristo di mukwachilahu. Musuika ni nshinga wa mukaba. Hashisha ye uvumwima na ha makasabu chamu cha mitaku. Chibo choshibo muchikutu cha kahia. Chamu cha mitaku chiri chakula bwa chilumbulu di chanzambi. Nekunzambi wakutuisha imuchi huwenda munene wakeri chiha yawu
wakatuma Kristo ni Kristo wakafuta chilumbuludi cha nzambi ne hashisha ekelezi uli mushinda mena hachilumbuludi cha nzambi Kristo mwima na hakaba kenda chimfa inchilenga kai huswe mwima na mubitekiri bya miendu bya ngolu mwanda mutegeta ni hashisha tuli tusangana ni chikundu cha kumpala cha ekelezia chivobuna chachi mbanyi buvokaba kama kelejilo lwawu tumuna bichanza cheba eyo abisimbimpa chikundu cha kumpala cha ekelezia tuli bajandula ni muchikondo cha ekelezi cha Efeso bavoni dibatiza ja nyuma mwimpa nenku bakabatiza bantu mu mayi ni bavoni bimanyinu bya mishindu yonsu ni maloku kema bivoni cha kufila mwene kuitabujawu ne mushindu mwina muchikondo chonsu cha ekelezi ya kikubanga chikugwichidila chihungu chibidi chihungu chisatu hashisha kuhichila kuchikondo cha midima ni bakahatuka ni dina ja mashimi idibatiza ja mashimi ni bwa mayi ni nyuma mwimpa ne kwashisha kutungunu kabu chikondo cha kalonda ni baka kenke shibukenke bubanjila ndambu ni hashisha kuvo chibi chiteka wadikanguka hankati ha chikondo cha ekelezi wa Philadelphia ni chikondo cha Laodikia ne kwashisha cha Laodikia kushala chichimvumvu ni kwa tukati mucho cha chichonsu umushindu wa nzambi wakachiluka mukana mwenda nchabushwa achi sumufundu ni mwene malonda yonsu ni mwene kuitabuja yonsu di orthodoxa mumanyi ni bikondo mwanda mutegeta bya ekelezi abi ani bitegeta bya miendu bya ngolu mwanda mutegeta mu Biblia mwamba bivwa bikondo mwanda mutegeta bya ekelezia bumu di hungile di kulukulu di mwene kele mu di hadi hemu nenu mwakatu kadi kujini cha kuikala di nyungu shibo di nena ni ditabuluja abu himenemene ni dijika di achihungu cha babisamba bya benda kumpala kwa bene yuda kuchanga tabu cha kabidi vuluka yene babisamba bya benda bajanu belele mikalu chikondo chiba kusele bwangasa Biblia mwamba ni bajata kaji kumakasa bimanu bya Yerusalema Yesu wakamba ni to ni hajika chihungu cha babisamba bya benda nchabushwa bajini chikondo chiba kosele bwa kushikija ni turi tusangane bintu bya kenza bukala wa wabi turi tumona bimanyi nuni malo kukema biva bibafila muva Kristo mubambile muva Biblia nga bila yani muva byamu dibadi bukenke kubanga bukubwitijila ni kubwitijila kujimabu ni hashisha anukunde kelu menemena kuvoni chakwikala chikwabu chibi chunzulula chiteka bwa ekelezia twindiye twancha kwimana hakumpala kwa totu kubwelamu monayi twangata ichi profeta chikwabu chili chimvile mumejechi mu profeta wakamba ni kukala ditu kukampanda dikala kadi nimbu fuku ni munyato didani ndihita hitabukolanyi ninu nudimwa kuhekesha kudi ndambu ndumaini didi to jalukila tibwa chinjinga kuna ni didi bandisha ndambu bwa bantu ba munde kelu momo ba mono kwikala batuishi bwa kuchumvwa bwalu echincha mushinga mutamba bunena nenkune kula chikondo ditu kukampanda mwakamba mu profeta awu dikala kadi nimbu fuku ni munyato munga kwile mukwabu nikukala bukenka kadi nikukala mavuba no monus ditu kudia mavuba kadi kuiba mulolu nikukala bukenka chimfa inchilenga kai huswe mpindiewu hakacha bumudi tukudia mavubedi mbwena kwamba ni nikukala mvita ni ntatu ni mabika ni mala ni bihungu ni maekeleze ni tusumbu ni bikwabu byonsu kabi akuikala bukenka anyi nidi mato ni chikala chikondo chituriba mai ni kudi nzambi ni kudi evangelio kadi kabena numo kumwene kuyeyeto nuriba manyi chini muso kwamba chanyi ni bamba ni Biblia mwamba ni bakenze cho chachi kala wo kumpenta bakenze cho chachi mwekelezi wa kuchibangi jilu bavoni bimanyi nwe bini malo kukema kadi wetu ekelezi yakatulonge shachi to nwamonus kulu kudi mavuba kakuini mijima anyu munya to kadi na shananku turi tutabuje Yesu Kristo turi tutabuje jula jenda dibidi ni turiba manyi yeye ulwalwa Biblia mwamba ni kwa kuikala nimbukenka anyi mijima nansha kwene mufuaine kuchibigala ni nditu kuto ni kuimufuaine kuchibigala ni mbufu kuto kadi mwana ini kuiba mulolu ni kukala bukenka kuiba mulolu hadi bantu ba ku esete mukande wa ku esete ichiri Biblia chikondo cha kakengesha bukenka jambedi haikelezi wa kuchibangi jilu ku Efeso tuli tuvulukani bamona cha kenzeka kuntu aku bukenka bwa nzambi buhichishila mu Yesu Kristo kudi hongoloka jantu adi jilu nyuma mwimpa bwa file bukenka kudi bahabulo bubujima ni kufunda Biblia nchabushi wanyi mpindi yeye wakala ya bene ku esete diba ditudijuka ku esete kuntu adi jilu kwa chihungu cha ngasa nenkumpindi udiba dikadi dende jibwele mu wesete abantu ba ku wesete twetu tuli bantu ba ku wesete ni yeye wakala yeye ni kuvuma wa kuikala ditabuluja ni kuvuma wa kuikala bukenka kuiba mulolu skite twaba bukenka budi bukenka sha
kadi midi maka yakubu mfa kuto kicho church bantu bananga bienzi di bibi kutamba mu bananga bienzi di bimpa kadi chikaje no habuhi ni kuhekela hantu angeni wajulu ni bulobau ne kubukenke bukese butu dinabu abu kwata kubobu tangilai ndibe di modi modi akajukile bene yudo kuntu kwa kadi ndidi dibwela haba bisamba bya benda ha muchikondo chijimechi munda mabidi mudi bibidiebi bavone chikampanda ni chikansanga ni malongoloji ni bihungu ni chikampanda ni chikansanga ni bantu kimba manyi mabudi bima nyinato kadi biblia ujula ya nzambi ngwakala yekumu profeta ni kuiba mulolo ni kukala bukenka ni kukala bukenka kuiba mulolo ndingi tabuzi ni kiteto abakus di badi kadi gende di bwela bufuki bonsu budi munkachi mwakutomikemu bwela mbila bwadi tukwadi monai mpindie uturitu sangana ni chivobunachi kuchikondo cha kumpala cha ekelezi yachi bavoni jilongesha dienyi chintu cha kumpala jakavuiji ibonu bienzi di kampanda ye wakamba ni we ujumukina bienzi di bia bene nikalawu ndinji konke ni chivo bene nikalawu nchinyi ndingela humeji ni mumalu malonda emu kuichila mujele jansega ditamba bwimpa dimpo mokuheta ni muntu na shuma kene mokumanyato anu chochi chika lijilongesha kampanda jakatwalisha bukudi muntu Nikola uva ubachinke ni fuma okukela umo kuba apostolo kuba kahambukabu wakajilongolo letu tabai kampanda ainchintu kampanda chikwabu ni kwambwile kucho chachi bene nikala ukutwalisha bu chivo mbienze didi ambedi ni chivo bienze di muefeso achi muchikondo chivo chilonda cha ekelezia kulwa chidilongesha kihashishi kubwela mubikondo bya midima bya dikengeshibwa mpindie ujilongesha di mojimwa bene nikala ujakabanga aha mu ekelezia wakumpaladi hanyuma habihungu bisatu anyi binaidi ya kumpaladi ya apostolu chakashala chenzedi kubanga buku diambejela ni echi sichifaini kukala chochi mpindie noni bonsu ni dwanyu di hatuka ni noni babadi ba Biblia mpindie diakatwa adisha tuhachile kuchili muchankama isambombo hanyuma halufu lwa Yesu ni anyi kama isatu ni isambombo chilibu babikila ni diku dimuna dia muchima dia Constantin kache ye kava kumukudimuna muchima to mulu miyarufu mfaina kwenza bintu dia buko ibivu muntu wa mwenza abi kava mukudimuna muchima to nchabushwa chintu chumuhele chitu ihenda mwenza chivakuni ntendele lukampanda muchochi wakasa mkurusa haikeleji wa Monsanto Sofia atika chivaku chintu kampanda chakuyile mudiolo wanyi heyo wakambila bene Kristo ni uye mwakuchimuna mvitayi vuma wakula mwene Kristo kikusambila bu kikuhatukeyi ekuchimuna invitayi anyi ekuchimuna invitayi ni kwalukileyi ekwamba ni ninkashala wa mwekelezia chimfa nchilenga cha dikema cha chidemba cha chivumvu cha ekelezia lelwewu nchabushwa kwasa nkurusa haikeleji yawu hanyuma halufu lwenda yeye uvuni bana babalumu babidi bana babalumu basatu Constantin Constantius ni Constantinople chakatwalisha kwenza lomu waku eseta ni waku eseta ni baka handuluka ni momuamu dibadi ulubukalenga bwala bala bwa Ottoman muchine chikondo achi ni hashisha bobu lwa muchungu chibidi anchi satu chungu chinai cha apostolo ni hashisha katancha kanyi banga bukuko kangana munkachi mwabu kikuko solo kabu kasumuka kesa kampanda bantu bonsu hanu jinwangata ekelezia mwabau havo ekelezia waba metodista ba chene Wesley ya mubuko kesh yeye uvubukola havo John Wesley hanwaha bali teriyemba voni bukola muditu kujenda ni muntu kadi mwashwa chisumbwachi didinganu afwa diakamwa ni dibadi bedibala luka haka mwene kamukalenga diambedi kuntu kwaka haka sobuwa mimokubanga kwenze bulongolo ha h dibiko bya mshindo ewu mimokubanda kuneku mimokubana mwabu ve Dwight Moody mwashimune na wachilongelo cha Biblia cha Moody kime mkudiambedile ni bu Dwight Moody mokutangila hachilongelo cha Biblia echi chivo muntu wa utonya makumiko lwa chini chidibu benze mpinje wachis meme kwamba ni tangila kuneko tangila ambetumbu Wesley Calvin Knox Finney Sankey anyi Finney yonso wakudibu mufaina kujuka lelwewu ni kumona ekeleji wabu mwabukadi ka ekelekele no amonus muchungu cha kumpala hadi muntu wa mwima na mwabau yengu di mukwata bulelela tangila i Dr. Dawe muzayon siri momwa monas lelweus badi basega jondo hoja kudinzambi badi tangila mumpala ahumpa vochimenga chishinda menahu kadi haka Fadawi ki hashisha kula kuchitu di John Blake ni bako wa bonsoir hashisha katancha kanyi uruwenda wala balampindi otoni mudi Assemblée de Dieu mubwela mu ni musumba munene wa tubintu ni biko abubyonsu ni ekelezia au ukadi muye ni muto chimpinga ni usanganyi bomungika jili mubibe kimembe kusangana echini Biblia mwamba ni David wakakwachile mukalenga muri mubimpa muluko ngulwenda kimembe kwamba ni mukalenga nchene musobulongo jina shabu moto swakungu kwachile kumudi muni moyo wanyu wonsu handi mwabe uni moyaha nchabushwa hashisha wewe ni wikale ni muntu mukwabo ngikale mumana kuya ni wikale ni muntu kampando wanga takabakachi
wajik kutechi bwa kubekela hachintu kampanda chikwa buto kwene bwa kutemeshile mujulu mumwabo mumwa to vubi kengela bwa Israel la tungunu kan lwendu havo bibi mana baba to chimping vubi kengela kutungunu kabu ni lwendu jilo lujonsu kutemeshile mujulu muhyamu hejilo lujonsu batungunu kan ni lwendu ne kukichi chikengela bwa to kwenza ncho chachi chivo lutera nachi chivo chimpa chivo mbwa nditu kuja lutera chivo Wesley nachi chachi chivo chimpa chivo nditu kuja Wesley chivo chijira nachi chivo chimpa chivo nditu kujabu tujini moyi muditu kujikwabu mpindieu tuli tutungunuka nenkuko kuti kuhanyima hetu nijilo mushindo umomwa kati tuendera imu bukenka hachiri bukenka bwikala kumwabeu mpindeu ni ndimo nechini momwamu kima jilonga sheri dishala katancha kanyi toni mwakalo chikuko soloka mumusumba watu sumbu hashisha bene lomu kukuri muna bumuchima mpindeu bukalenga bwala bala bwa bene lomu kacha kumatuka ava lomu muchimu na diambedi ni mutamba buloba bwa babisamba bya benda kumukile mu Grèce momwau hanyima hajukulukaja Alexandre le Grand buvondi tunga dibudi kokesha buloba bena lomu chikondo cha babisamba bya benda Daniel gudi mwamba nanku muchikana kumona nitufika ku mutusunsi tukesemu kari tutumisangu yonso ni bukole bukokesha buloba bena lomu ni hashisha to tukujandula mwabau dibadini bakavuje keleze bulongo di kampanda musumbo wabantu bakadisangisha tuhachila kuchidi muchan kama isambo muni sambombu kadi kudibikila bobo binani batatu bakuchibangidilu batatu ba ekelezia misumba ya bantu yake dikungwija hamwa ni kwenza impungilu wa chidibuni cha kwenza ni kujula bubulongolodi na kulekela inga kula kukabaka nwene bulonda banyi bena Kristo bananga bonsu bena mishoyini bena katolik na kumpindieu dingele mejini ndini bulonda banyi bena katolika basomba kabak chena ngambe chibwa kunuta hakumoyito bwalu anjindi la indambo watu sunsa ni nitu bweje branam tabernacle mucho chachi kabidi nwamonus injila ikatanchi bilibi kingana ntotu kuyisha evangelio animudi muteke bomwa bewemu na shabamba ni mpenyi yona wakamba ni chisuyin chiteka kuinshwa muju wa muchi bihatu bya muchi bituhika biyokonsko bibiso kuyaku nchabushwa ujini chaku kose michi nibikwabo karitangilai momwamu kimwakavuije bwekelezi wakumpala ubulongolodi kikudisangisha buhamwa ni kuvuije bwekelezi wakumpala ubulongolodi uvo babikila ni ngekelezi wabulobo bujimawu ani ekelezi wa katolika mulomu ni mwena katolika udiwamba ni yeki ekelezi ya mamu nenkwachi simbulele bwa mena ngekelezi ya mamwenda wabulongolodi mena musangu wa kumpana mu malmalonda wonso habuloba ivoko ekelezi ya kampanda mujilongolola kachika vaku mulongolola kachika kabundu kachikondo wakuto mumatu kwa Israel kabava bulongolodi to bavo chisa kimbulongolodi to nenkubobu Yesu Kristo kakavuisha kwekeleze kampanda bulongolodi to nasha umwokuba apostolo kakavuisha kwekeleze bulongolodi to nenku kakwene kuchikundu kwa mbwila nkonso waku hanyuma hankongwisa twanyi nayi hanyuma habu chakenze bwekeleze bulongolodi nasha ndimusobonu nikule ni bwal bulondabu ni kufunku na munu ha ndeja imwabudibu nenkumema nkadi kumobale Josephus libafundi bamala malonda bonso babatambi kukala bahabu abu batukadi kunabu habulo balelwewu bandi mumanyi bwalu ndini chakukala mutu ishibwa ndingamba di yedi kumpala kwa binunu bya bantu bikangala wikala mukumba na mokutwa nyama kumikolu ni kujari kachudi wambachi nchabushwa kachika kuvuga bulongolodi to nikakuye ni Petelo monsantu kakibaka kwekeleze wa katolika to ndi musobo walbulonda bumwehela ainchituha chimwa cha mifundu Petelo monsantu vo muntu muselangana nonu kwamba ni yeye uva papa yeye kava kumwakwikala papa to Petelo uva muntu muselangana Biblia mwamba ni mamwenda wa mukajenda vomulala usama mubiri kahia ni Yesu kumondo hai ni bwa kuja injimanya Petelo monsantu kachika vakusanga nyibo mulomu to nikakwena kubwala bulonda bukadi kubuleje ni yeye uva mulomu to ni achintu hakanyi nenkuba kenze bulongolodi ni kukungisha ekeleze kabakamwa ni kumubikila ekeleze wa bulobo bujima kikwa kenze la budi sambila dia bulobo bujima bavuni jumvanga dihuangana yobikengala bwa bantu bonsu kwikala buhamwa muntu ni muntu amba chintu chimwe chimwachi disambile dimo dimwadi divo diambibwa ni bakenze musumbo wa mifundu bayanga chile mu Biblia yabuni yakudiyi ekwenza bumikwabo kakwena kumpurgatorio mutedi bumikanda yonsu ya chijila ya mu Biblia to kakwena moyo Maria to chintu nashe chimwe cha mshindo awu chitumisangu yonsu ni chibengangana chichiluisha myaba yonsu mu mifundu kachiba kunansha ni mu chikondo kai chonsu nenkwe muheta mwaba kampanda ujini jesi ja kulama alaba julolo ni kundongolola kachena muto mwaba nansha umwa twala sacerdoce weba anyimpasata kakwena kaba nansha kamwa munda mwa mifundu udichichite diboto mukando umwehele mukese wa bamakabe uvo musakijile muwo wewu udika uyi musonso dibwawu bintu bivu biteka muwo wewu
anyi bi mushibu muwo wewu bible uki umwehele udiku tode mba muita ba kudi bajudi ba kuchibangi jilu anyi kudi yonsu wa kubalongi ba malmalonda ba ekelezi wa kuchibangi jilu abu anyi chikondo kana chonsu cha bene yuda baba orthodox abu nikaba kitaba kuchintu na chimoto anu bible utu jinende lelwewewu mpindie udi badi mucho chachi deleja ini tema mpindie unu nwele meji ni bene katolika badi munkachi mokushala chishihu idianyi injila ikakesa nomonus mpindie hashi shekuvuija bwe ekelezi wa katolika bulongolodi kikubanga budi kengeshangana bwaba mona kumwa bivo bikengele bwa nwenu kuvuija muntu yonsu myaba yonsu ekelezi ni mbula matadi bidi sanga hamwa ni kubweje mukumukile kulomu wa chimpanganu to ni kulomu wa chipapa munga kwili mukwabu kumukile kudita buji ya majimbu ya chimpanganu bakateke bwene kilistu mumwene kili wabu bobu nomono wanyi kaba vuma kumva ni mbwa chinyi muntu ovu mufwaina kuimana bokusambila kumpaleka kuichintu na chichimoto ovo bampanganu ananku kumushabu anu Venus ni kubandisha bu Maria kumushabu Jupiter kubandisha bu Petelo luhingu lwa mushindu kampanda lwa kukukwila mpindiewu nenku bava kukwila kumpana kwa chuo chachi ni bakenzi disambile jabulo bobujima bajamba mu latin bwanike difanyiku mokuhangile to ibikwa bava bafanyina kwamba misangu yonso ni bya mumumwa nenku kanene mokuko kangana anyi kwenze muyiki wadiko kangana ni sacerdoce wa katolika anyi udika imene katolika bashinda men ha Bible to umovu musomba sacerdoce wa chitendeu lwa kwinsheku musomba muzu mwanyemu anobida dihansha yeni none bene mishonyi nishinu bala Bible ne nushala kumbelu notu bene katolika tulitie mwe kelezi ni tukukuila mema kwamba ni kadi nchinyi skicho church pindi wanji nganda mwana kwachis yeni nzambi dumwe kelezi wenda memani yeye katoba kamu mifundu na shaka kes kakena kukamba na nkuto memani nzambi dumwe didienda mwamba ni didia muntu yonsu dikala mashimi kadidi anyi dilelela yeni kwena kwela meji ni kasumbuka shima ka bantu kenza chisangilu hamwa ikafanya kukala ni buko keshi bwa bonyi kutamba ni muntu mwanyi memani to muntu mwehela uye mwikala mudiswa dia nzambi ye ujini bulelela tumisangu yonsu ni tishadi kibos bomu va Yehoshafat ni Mika malesu natu bayile ditu kwa diaus dialu mingrisha ledi hakaye Mika kuntu wako ni bayi shinka mainayi bimana bambani bandaku mukalenga ujineba bandaku mukalenga ujineba Yehoshafat kwambe ini kakwena kumukwa bukaba kanyi yeni kudimika kadimeme ntumumukina yeni twanshi kumva bichiliwa ambachi kwamba ini bandaku kadindi mwana Israel mutangala jabu mikoko yeni nchivu mukwambilanyi wamono wanyi hananku nganyuvu mubinga mwabawu haba ba profeta nkama inayi balongishi bobima na kumpala kwa muntu wawu ninashena anku ni munsantu mukesi mubunguli kwa malaba muvuala bitetela mwimana lwa hanyi mahaha uvoni bulelela chabushuwa mbulelela uvona abu uvoni bulelela wakabangu dibo dihi mumbanga ni kutuchibwa yibwa bwalwabu kadi uvoni bulelela hananku kabine ni bwalu bwa bunyi bwa badibamba chikampanda ayi nimbanga nyi badibamba chikansanga nchidi emu mudi mukalenga wamba mbulelela nibikengala bowe ukwikala mwimana hanka yeba misangu ya bunyi hawli utoku chadidi ya nzambi kadi kala mutu ishibu kuto chidi mukalenga mwamba nyama kumikolo mpindeu bakavuije ekelezi ye ubulongolodi mubidi munena ekelezi wa katolika udini bwenze jantendele liyonsu lelwewu muchahu cha bene Kristo mbwene katolika kadibo badibambani kwene dijingani katwena kwe udwambani nkwehi kunu jinuhetele byani kenu jimunyenyabi mpenyi hanu jinuhetele byani sacerdoce kasedito abi mpenyi hanu jinuhetele cho chechis yeyeni katwene tulongesha Bible to yeyeni ekelezi skidiyi chidi Bible wa mana shikala chinyi nchidi ekelezi wamba chijini bwalu kadi nzambi wakambani dija muntu yonsu dikala mashimi kadi dyanyi dikala dilelela mpinde bikana wewe kwenza disungula dieba mpinde bwene nikala wabu bwakala dilongesha ni hashisha kulobu dikengeshibwa mpinde kicho chituka hamu matukandekelwe echi hashisha kulwa kumwabu wa mayi muchihela mundu mabikondo bya midi manidikengeshibwa hashisha kulwa kudijuka mudilongolola dia kumpala diva Martin Luther wakatontolole ekelezi wa katolika bwalbwa wakahatuka muni wakangatemesa mukalengao kibobu kwambani echi mubidi wa Kristo ye kwambani kimbidi wa Kristo to nchostia kichonsu chidichin cho chachi bari bitabuji ni ukaristia monsantu ni ukaristia monsantu udiungwije ni nyuma mwimpa ni kwa udiwangatachi udiwangata nyuma mwimpa mu mubiri weba kadi achi sincha mafi nyuma mwimpa ndibatiza ja nyuma kabienani hakakumbana dituku dia mpenta sacerdoce kampanda kulwayi ekuba heshe eukaristia chostia kampanda haludi bilwa buto anyi toni muyish kampanda kujukayi ekuba myamina imayi nikuba labule ikuchanza ninge chanchi kwa buto
to mukaleng kadi kwa kalo chona chifumina mujulu chenza buchihehele chikola cha chivuma cha kujonzo bumujema muvubu basombela achi ski mufundu skichili cha bushua kicha kenzeke muekelezi ya uncho chachi ni kichili chenzeka hadi bukenke simudi tukwedi kimwabo wakahatukile bukenke kuntwaku ni mwabeu kimwabu di bukenke buhatukilewu mpindi egyo byenza ni mifundu kana yonsu indi ntelayi miedi bwampata itekaya nuha ninu heshi mwabu di isanga nyebwa noamonus umifundu eyo ubushwa bwabwalu bukatantika kesa chana na mshindu ewu hachibijilu haturi bululamu turitwanga tambingu ni ngondu anu mufundu wonsu kubala kubangile kulu toni kwinshi kwenze ni bantu bikala ni bibla yabu kadi wo mwedi bwampata manyisha yanu chanana bimp hashisha Martin Luther hashisha hanyima Martin Luther kulwa kujan Wesley Martin Luther wakahatuka ni katechismo ni bintu buinchanan wakahatuka ni dibatiza wakahatuka ufile busatu dibatiza jabu satu chivakacha kachi chilonge shibo mu bibla to kachi chilonge shibo mu bibla nansha kacha kuva ku muntu nansha umwehele wakabatijibwa mu dibatiza jabu satu bwanzambi mu bibla nansha yobi nanku lwakundeje mabudichi kachena muto mushindu mwehele wakatumibwa buni mudimu bwa kubatijibwa bu uvani ndayinu kalonge shaba mu matunga wonsu ye wakamba kalwa wani mbabatiza mudina kimudina to mudina tatu mwana nyuma mwimpi kibayidi kukudi kabwe kubatiza bantu bonsu mudina ja Yesu Kristo ne kubaka heshibo mudimu wani muntu kana yonsu dimubatize bo mushindu mukwabu kampanda bivo bikengele bwa kulwa ye kubatize ludi bwa ye kumpala ko kumona yimo kuheta nyuma mwimpa kadike keleji wakatulika kuhatukai leje kabaka mwa mu Biblia mwabukari ku muntu nasho mubatize bo mudina ja tatu mwana nyuma mwimpa mutu hanu mwetu musikimo mwanyi disamba mudilolu ndilolu jankonku ninyi heta nitufika kudi yolola mbimpa eyo ndimuso muntu kana yonsu mwakundeje mwabukadi ku muntu nasho mubatijibwa mudine dia tatu mwana nyuma mwimpa ningumuka muchambilu ngamba ndi mwene lubombu nenkumuntu kana yonsu ewu uvumubatijibwa mumunga mushindu bivubike ngala alwa abatiludibwa chakabidi mudine ja Yesu Kristo bwakweta nyuma mwimpa kichwa cha chimenemena kichiri Biblia mwamba mpindi eu nujunu monas twetu tulitwanga tadilonga sidi kwataka jamu tuhabulelela mpindi eu tangela imufundu kwambini mwana tbrana mwamba to tangela imifundu ai mpindi eu anga tayimukando wen wachikebelu ninu chikenketa nenkudi baji hanu janu nujunu monas chonsu cha kubikondu bya ekelezia abi chikoni dina dienda to ni mwaka hichila chimu chikondu cha ekelezia cha midi mechi nenku tangela imudi achi chileze chimfanyi kuntwa kumu mu ekelezia waba orthodoxe hakalo chikondu chitambukele cha midi mamenemenachi cha bene yuda nchikondu chivwa akaba mulumu hanyima mfumu munene uvo kumpala kwenda nenku kumpala kwa chochachi Israel wakari mwikejile mulengela ki akaba kubwele ibu mwene kuitabuji wa kumikalu nikejile wa chivumvu ni kuye ikasele mwana wa mfumu mukese wa bakajeo Yezabela uvo mukukidi wa mpingu ni kumubweja di kukwele ja mpingu mu Israela kanona ikubulu kachanyi chifanyi kichulu chilenga chadikema hakaselanga na chene mishoyi ni chene lomo bakabweje chakabidi kugele jamping mubwene Kristo muchikondu cha midima mena bilonze shele malu abuloba mpindi utangila ayi hadi chichi hatuko kwelu luseka hanu jini chinyi muhinganyi wanyuma mwimpa chostia muhinganyi bwadibatize jamu mayi mujina ja Yesu Kristo tatu mwana nyuma mwimpa mbafile mihinganyi ya bintu byonsu ndimwa kwangata ni kujadika kumifundu muhinganyi ki Martin Luther kuchitabayi John Wesley wakalo henda nini chintu chimwachi ni kuchitabayi kacheke kuva kumuntu nasho uma mu Biblia ukari kumyamina na mayi nansha kacheke kuva kuchintu bunanku to kakuva kuchintu bunanku mu Biblia nansha kakuva muri mutu mangana nawo aindidi tumabwacho chachi nansha kakesi kadi nwa kanyisha bwakwenze kachi nchabushwa nwa kanyisha bwakwenze kachi bahatuka bakangata kalanyika kesa kamukelaku libakumyamina u bwachinyi ekelezi wakatuliki ki wakachitwadija ni nwenu kuchina mina momu muntu kampando vo wamba dingeli tukuwamba ni kwena ni mwene katulika to udi meme ni to mwana etu meme sindi mwene mishonyi sindi ntontolole chintu achi nchabushua meme bumwambi wa evangelio mwikala ni bana banzagu banyi badi banto hanyi makabaka bwa julu niningi kala ni chakuba yishe ni kusomba kumpala kwabu bumulongeshi ni bimanyinu ni malo kukema mvumo wakukala mwene lubombu bumeme nchinto chidibunele nyama kumiko luto meme kwamba ni eyewa sumukalenga ningi mana nibidi binshebeya ningi kala mwakuchenza nindongesha nuchidi biblachi nenkundi muswa adiba kana jonsu bwa kukokanga na huni muntu kana yonsu nwamonus na shemwe kala papa wakulomo anyi mwepiskopo mutambijila anyi chonsu chidi yachi nwamonwanyi eyewa sumukalenga
nchabushwa mema muhila lwa undeja mpindie unchena muhila to walu ndi ntele mifundu wewa nchakwanga te mukanda webu wakubala uto echisiki mukanda wakubala udi ahewu mpindie udibadi nujunu monas bakabanga kuhatuka ni bintu bionsu bya mwenekelu wakwisukwisu ebi mpindie umumatu kwandekelu nikulo dikenge shibwa mpindie utudi lwamu wakabuli bwa nshapito wadi kuminisa tumpindiewu chakumpala mpindiewu munenu mwakumona kuishi kwa nshapiteku mwambani meme kutangila ni monayi mwana wa mukoku mwimana hamukuna wa Sinai to mfila ikulusa ndi mumvenso wa chanana nshapito wa chanana wadi kumininayi nshapito wadi kuminisatu ng'akiman halusenga lwa kumbu ni kumona nyama walonji uhatukile mumbu mwikala ni mitu mwanda mutegeta ni nsengu di kumi ni hansengu ahu bifulu bya butumbi di kumi ni hamitu yendahu dine dia dihenda dia nzambi dihenda dia nzambi nchinyi chidi kweluluila kuhekesha milongu kwa kulabwa mpinde utangilayi uvoni mitu mwanda mutegeta nsengu di kumi na nkumpinde utangilayi dibidi uhatuka mumbu mpinde ubwakabulu ibwe dikumini mwanda mutegeta nune bade bachifundabu dikumini mwanda mutegeta ku dikumini itanu mwamba ni maya dia leje muhimbu ni misumba ya bantu hana nkunyama walonje ujuleje bukola budikabu ibunemeka nzambi na nsha nyama walonje mujanganyi waka hatuka mubantu awu niye wakimana hansenga ya kumbu kimeme kumona nyama walonje awu ni nyama walonje umbu mumona awu uvobu nkashama bakasenda vamaka saurs mukana mwenda mukana mwanyama wantambwa ni dragon wakamuheshe bukola bwenda ni nkwasa ni bukokeshi bunena dragon tudi ni bintu bibidi bya kutabalela mpindiewu tangila nyama walonjewu uvoni ngike jilu inayi mishilanga na munda mwenda nekubuneni mwakwanga ta Daniel mwanda mutegeta nwene badi munka chumwa kubifundabu Daniel mwanda mutegeta Daniel wakamona chikena kumona chumwa chumwachi bidi munka mwanda mukulu kumpala kwa chuo chechi wakamona chikena kumona achi yeye wakamona nyama ya lonjayi mitahuluka ewu ni mukwabu kuchibangi jilu cha buko keshibwa babisamba bya benda nenkusiki yo yeyi yona wakayimona indekelu wabuko keshibwa babisamba bya benda nyama yonsi na yayi vamileji bomumwehela demo yimo yakalayi demo yakakwata bukalenga ni bukalenga bonsu babenelo mwayi toni kundekelu ayi ni benengeli kabu ni bikwabu toni muchungu chonsu cha babisamba bya benda mbilo kubwela ni byonsu bidisanga munyama umwehela walonji ni tumusanga na jakamwa bwatu ngone ni yeye ujinganyi kabushwa yonsu ayi nkashama ntambwa byonsu abi dragon awu mbanganyi bali bamanye chili dragon awu dragon ujuleje lomo eyawa tuchibala ibi chochachi kitinu dibuba dibaji konka mumeji mpesha ibu wakabulu ibo nshapito wadi kumini ibidi katanti kagesa chana na kabak tangila yaha wakabulu ibo wadi kumini ibidi mpinde utangila ni kwa kamwene kabwalu bwa kukema bune na mujulu mukaji kampanda muntu mukaji ujuleje chinyi ekelezia euki mukaji musele udi ahewu ekelezia mulelela mukaji muvala diba ni ngondu mwishi mwa makasenda tangilayi ngondu mwishi mwenda mwa diba kumutu kwenda ngondu mwishi mwa makasenda diba divo chihungu cha ngasa ni ngondu uvo chihungu cha mikenji mukajawu uvo ekelezi waba orthodoxa ni uvo mwema nyina ha mikenji ivo munkachi mwa kuhita walu mikenji ivo mundi dimbi wa bintu bimpo bichivo bilwa nchabusho wanyi ngondu udia ni mundi dimbi chanana wa diba digileji la mungondu mwamwanyi wenza ngondu ni mikenji ivo mwishi mwa makasenda ye ukavumanu kukala ni moyi mudi tukwadi na nkumona imuvo imuvo wala kabaka mpindiewu ni mwishi mwa makasenda ni hamutu wende chifulu cha butumbi cha mitotu dikumini ibidi ekelezia mwashibo chifulu cha butumbi ni jilongesha dia bapostoli dikumini babidi nwamonus nekuyeye mwikala ni difu ni kwele ilubila udinyenga ni bisama bya halulelu wakati nyenga bwa kulela ye au vo ekelezia wa orthodoxa tangilai ni kwa kamwene kabu kwa bubwalu wadike mamujolo nenkumona ai dragon munena mukunza mwikala ni mitu mwanda mutegeta nwamonus lama ai mwanda mutegeta mumeji mpindiewu mitu mwanda mutegeta bisangu yonsu mitu mwanda mutegeta nsengu dikumi ni bifulu bya butumbi mwanda mutegeta mitu yenda mpindiewu ni mukila wenda wakahulu muna chabisa tuchimo cha mitotu ya mujulu ni wakayi kuhahabuloba ni dragon kwimana yikumpala kwa muka juvo habu hini kulela mwana au bokuja imwana enda hadiyanu ni wale dibu
tangilai And she brought forth a man ki child, kulela imwana wa baluma who was to rule uvoni all chakuko kesha nations matunga with wonsu a ni rod dikombu of dia iron. chamu chifika And the child was ni caught mwana up ukwanga unto chibwe imulu God kudi and nzambi to his ni throne. kunkwasa wenda wa butumbi ekelezi waba orthodoxe mwima na mwabao diba dia mulu dikenkesha dilongesha dia bapostoli dikumni babidi eyo ni ngondu mwisho mama kasenda mikenji mundi dimbi wa bintu bichilwalwa bukenka bwa evangelio munkachi mokukenka mpindiewu mikenji yakufubidile chikondu chaka hatuka diba wakata tebo kulela yi ni wakalela mwana wa baluma uva Kristo Yesu ni yeye kwanga chibo mulu kudi nzambi But as soon kadi hadi anu skicho chechi as soon as the dragon, which hadi anu was the dragon devil, uva diabolo au saw the mumona mukaja uha bwihi bwa kulela he stood right wakimana nukuluseka lwenda bwa kuja imwane nda uha bwa yanule dibwa nenkwa kale dibwa Yesu bukalenga bwala bwala bwa bena lo mwabu bwa kele mukenji bwa kushebe bana bonsu ba kumukele kubiri mbibidi toni kwinshi bwa kufika budishebe ya Kristo Yesu kinzambi kumubikele chilamba hameso enda ni kuyenenda mu Egyptu ni kumusokoka mwakenza ini mosa mushindu mu mwawamu There's that red dragon. The ki dragon mukunza nye yawu diabulu nkwasa wenda ujihenye mu kimurisito mulomu kiyeyeni diabulu mumuhesha nkwasa wenda ni buko keshibwenda dragon mukunzawu kirisito ndingumva bambi banena bambani bene rusi kimufileka ini Kristo monas mwene rusi kene ni chadienze ni mufileka ini Kristo to au sin communisme chene misho inchama fini chene katolika mbiha tole communisme chiri chenza ni rusi mubiha te montwam mbwala bovoni franga yonsu ne ko bovoni masambila wonsu menzela bansantu na nkukibaka buzu mitambo bunena ni bovoni mabanjo wonsu abantu ni basu ka tusumbu mushindo awu kikumona bunika bovoni sombele mushilanga na to ni ka bovashilanga na kuni yonsu akuma kwa bahabulo bato kikuchituilabu ekwenza bu communisme mpinde buneni mokumpesha kujilo lidiko abukabidi unzambi mwakwanyisha ninu jaji kala ni communisme uli munkachi mokupata mudi mubuludi mubyanza byanzambi wabukola bonsu wakubutule cha chene lomuchi nenku vuruga ini ndingamba nunkwe ubumu profeta wa nzambi bukalenga bwa bene Rusi ni bumachishe bomba bwa mushindu kampanda hachimenga cha Vatican bwa kuchibutule mudiba di mwehela emu mudi mukalenga wamba ni Biblia mwamba ni nzambi wakangata bantu ba moyo walonjabu ni wakabatega mubyanza byenda ni boba vo byamu bya muri mubyanza byenda bwa kuje diso dyenda ni bwa kumuhinga jila menemena echi chivo chimukumbanyina achi ncho chimenemena achi sindiyi mwana etu kwena ni ujingulila mudi bintu ebini budi muto vuluka ini Yesu Kristo mwamba ni mufuila kanyini Kristo ni ikale mufwana ngana menemena mumushindwa bifwa ini kuseswisha ni basungula mena kwamba ini kanu leke di muntu na shuma unu seswisha na asha yeye ni kanu leke di bubampanga anu na asha nuenzi di sambile di nuaji nujambulila ni moyo Maria lumu bene shibwa mule tente ni ngasa ni babene shibwa nga babadi kwamba ini kanu ikedi bubampanga anu badi bambulila bintu bia chana na to yeye ni kanu bigidi muntu na shuma ni tatu to abulo bebu na asha anyi umunu jini tatu mwehela ni ngudi mujulu kadi nuchinyunguluka nuchilengulula nuchenza na asha bia munyi bwalu ncha mwasa kanayi jabulu tumisangu yonsu ni chintu cha mwasa kanayi kimu tubimisangu yonsu kachana kuchibangi wako mwenekele wantendelelu kaina uvani chintu chimwachi nima wenda nyeye ubwele bulu jimo mwemu mumufuila kanyini Kristo karisiki abele ulu alwewu mushihibu au yeye henda nchabushua monayi nenkumpindia utangilai nyama ya lonji yonsweyi yakala wawai ivo yonsu mivungile munyama umwehele lwa hanunku wakabikidibo ni dragon mukunzau diabulu au mpinde utubangila ikumvenso wa 15 one chapter wa 13 nujinu mwana simpinde uni lomo wa uvwa nkwasa wa satana nyama wa lonji wa mitu mwanda muteketa ni nsengu dikumi au umwima na kuluseka lwa mwana au mwana Kristo au bwa kumuje jaka mwana habo yule dibwa kwa kenza na nkunganyi Herode lomo kichi tukali misangu yonsu nitubwela mu Daniel jaka mwa atukala ni dibe dikumbana nenkubu mukalenga mokutubachishaku nenku nitumona bumuri myaba yonsu mu mifundu kacha nikuchibangilu cha babisamba bya benda kwa lukile buludi kubangile ku Genese ndimo kujadika ni Babulona wakabangile mu Genese ni udujikile mu wakabulibwa wakabangile kuntwa kuni ni Melode mwana wa Ham kujikukile jampingu bokubwezi jikukile jampingu bokukukwile mpingu nenku nchilo toni kundekelu ni budi mumatu kwandekelu mu mushindu wa nibya kangata toni jine jabwene Kristo ni chijanu jikukwile jampingu Paul munsantu munenau mu Tesalonika muibidi kakachambanyi tuchibala yenu chana na kumpala kwa tutu kuyakula Tesalonika muibidi nshapita muibidi bwakumana chidi Paul mwamba kabaka
yeye wakati mwana mene ni munyuma kumpala mene kwa kula chikubwele muditu kuditu jini moyedi kele mushindu mene wuditu kuditu jini moyedis midi mene itu dibasombela mu dibalu mene bakaji munkachi mwakudi sanga mwabe umumidi maya chimpanganu ni kaba yinashi bachi manyeto bienza lusabe mushindu mene uditu kudidi Paul wakamba ni ditu kwa di kadifu mwakuloto anu hikala di hambuka jilwa di ambedi ni muntu wampeka tuwa mubulu dibwa mpinge utangilai yeu di mwamba ni muntu nchabushu wanyi Paul mwamba ni yeye uvu muntu wampekatu udi ukanda mene yeye mwine chonsu chili chibiki dibo ni nzambi achi hananku di bakukwile bunzambi muntu bamukukwile bunzambi muntu vumu wakutekibwa kabaka bumwene keli wadi kukwila kiye kwamba ni ditu kwa di kadi vumu wakulwa to hawadi hambuka kadi ijanji kulwa nchinchi na achi ngi kadili wachi uvumvu wa ekelezia eyo telejayi lekela inu bajila chi ununi mwakuswa Tesalonika muibidi eyo bumeme mwakuheta mwabo mujala mpindi ewu wakubangila wakatukiri twala kubala bintu bya bunyi mene to muntu na sheuma kanu sesu ishikuto mvensa muisatu Tesalonika muibidi nshapta muibidi muntu na sheuma kanu sesu ishikuto na shebya munyi bwalu ditu kwa adika jakulwa to hadikuka kuyikwanji kulwa di hambuka di ambedi to chikondo cha ikeleje wala wodiki ya mpindi ewu nenku muntu awu MUNTU muntu kubumwa muntu wampekatu musokolo dibwa mwana wadibutuka hamutu ha mwana wanzambi mwana wadibutuka uri ukanda mene yeye mwine ni udizanjika yeye mwine kumutu kwa chonsu chibiki dibo ni nzambi achi bawo mwana kukudibo bunzambi bwani yeye bunzambi wasomba muntempelu wanzambi kujileje ni yeye udinzambi bitabadi tonda kungambi dikutowe mulunda wanyi mwene katolika munyi mudibini wewe uduamba ni uduwitabadi bakanu di mwehele ekelezi wa katolika mulamata yeye nkujiba kaji mwehela wewe kwini mfranga to bijana bimpa kaji lekela inu wambila anu mwabe mu chisamba cha nyemu nsonka jikampanda musomba kabaka mena ma musomba kabaka ni papa henda ni mukaji mukwa mwabe ni mwana wabale mu muteketeu mwana wabaka jawa kasidi boku di songa mwabe na mishonyi kutahuluka buni kuyayi na nkudibadi katancha kanyi mwana wabaka jawu uvuni cha kusidi boku di songa mwachana katolika ni bivobi kengele boku yeye kafuta mfranga ya bunyi ni kwalu kila ine yeye kavu musidi boku di songa mwabe na mishonyi eu to twambe Howard kiye yeu chisamba cha sunga anulu akulwe nchakutele dina to udini mwana wabaka jini mwana wabaka jawu ujini bidu mbitu kuma kumya bisambomu bayenda muka jawu akamushia mu Milltown momwa ni wakanyema ekuyakasedi boku di muluma mwena katolika kempinde kwamba buni bikengala hatu kama ekelezia hana anku bakafuta mfranga ya bunyi mena kwa kwalu kile ni kumushintulla kumwalu jamuka jviri kwa chakabidi ni kumusele shishe chakabidi kudi mulumeu machimbu suwe kumukudi muna kumwalu chakabidi virgo musedi bwa kumesu kwa nzambi ni musombo mumasandi nchabushu wa mena achitidi emu mudi mkalenga wamba chochi hachi bulelela bundu kayi swe mufuta mfranga buin chanana kibwa chinyekeleje minene yonswei ni bilonge libidi bakibwa kimu dibinanku bulobo bujima kana na bachi manyeto mune mu Etats-Unis emu vubi kengela nunu kundonda jammo jambu musam kampanda ni kuninu jandula eyo smukaleng we mu yakuntwako mwanetu kudibuni buko keshako ndimo akunu twajila foto mwene dina mwana tukapu ngovu mufumu kudi mukwata ni kumuntu minayi wa muyishi wachene mishonyi muyishi wa nyuma mwimpa mulala mu musesu mula mutuntu lemene habwihini bulebu yeye ni mukajende ni mwana mukesi wa bakaji mula mutuntu le mushindweu bwalu bakayisha Yesu Kristo bukola bwadibika jakulufu ni bantu bavuma kusungidibwa ni kuheta nyuma mwimpa bakabashebe mu musesu ikibayi kumwakulekele bokujiki bobu nasha ibabatuila mata mundu mamatuku ni matuku chabushwa anu mwaba menevu mwanet Osborne ni chakukwa chibwa munkachi mwabingwa maboko bahatulabu bakaye kuntu akuni ewu kasumbuka ban sacerdoce kakalo kudisanga ni kushebe busongo mewu nenku mukajuchwani ni mwana wa mudiboko nenku bakahitile mu musesu mushindwawu bikala ni mulongo wa bantu bahweka nende kulukita boko kamujikabu nenku mamwe wenda ni mwana wa mudiboko ujila mwadi hanyuma habayenda mufwawu ni bantu batangile kudididishi bantu bamoyi mutoka bamba ni byobi ni mushindwa uki uri mwene ni wa ekelezi wa katolika turi tumubenga ibenda babalonda kudi binunu ni binunu oweka ni musesu mwana Osborne vo mwenzi litabulija kuntu aku umushindwa kabachi yuku mwa kumuhatula mu ditungato kuva bantu bahita hitabonyi
nchabushi wa mena ka lubombo nanyi suwe ndimo manyi ni nchifu anyi chibi shala iba somba nupola bulunda banyi bene katolika ni tufika kujilenga lukwa bulusekalu utususa tukesemu mbimpa monai mpindi unituheka monai ntanta mukesa ndamu leke la inu fikishila echi amwa handi mwakwete diba nchidika beji ni tususa makumi asatu tangila ini ntema pindi ya tualukilai mubadi yonsu animumeje bamu wakatanta kakesa chana na bwa chimfu anyi cha mumeji havwa mwene kuitabuja yonsu di orthodox kabaka mumanyi ni buko kishibwa babisamba bya bende bwa kabanga ni mfumu Nebukandanesa nchabushu wanyi mwene kuitabuja yonsu di orthodox mumanyi achi ni mfumu Nebukandanesa wakahete chikene kumona ki Daniel kumuheshe ijumvija nchabushu wanyi ni uvo mutu wa ngolu uvo mwene Babulona mwibidi uvo medai ni pelasa buvo bulonda buvo mbukalenga bwala bala bwangelika hashishe bukalenga bwala bala bwalomu ne kundekeli wa bukalenga bwala bala bwalomu Yesu Kristo ngovolwe bolo bolijomo ne kumukuna kalo ilutula kudibyanza to wakabunguluka ni kuzaza luhingwalu momwanyi ni wakabwikile buloba muntu kana yonswe mumanyachi mwene kuitabuja yonswe mumanyachi ni muvabini mumatu kwandekelu hakakosoloka bumumakalenga mashilishilanga na bunyi wahu ibikwabu kubana bankasa kuvo chamu chifika ni dima na kuchili chumvija ni mu profeta mwambani animu wamu wewe ni chamu chifika ni dima kabi akusambaka na kuhamoto kimwikala bakaba yikumokula makana kumu ni mukwabuto kajini basambaka jama minu abu bateta munga kwili mukwabu ni basalanga na mubobo bateta bokolesha bana babu kadi kukosa wamakokeshi mushindo awu ni nwenu suliba maini achimbulelela kadi cheye menu chidi chinachi ni nwenu henu nujinu chitaba ka nwamba ni mbilenga be tangila Stevenson eu jini denda ninganyi kuntweku pindie wenda kuntweku jini denda nganyis nyeu ngahu ni moyi mulumia na wakuntweku udujule mako kyanyi wonswa munemwemu awu eyo ka ekelekele Etats-Unis eu mubola toni henyi eyo wasumukaleng jumwa kunu jadi kila musangu mena hadi mukaje mwabeu bwakabulu bidiguni ibidi havwa mwana ndo wabalu mwakabandi shibo bokusoma hanko waswa butumbi wanzambi ni hakasomba yi mukaje wakanyeme na muchihela mwabo vobo mukowelele muntu mwamatuku chinuni kama ibidi makupya sambombo anu mene ditu kudya ngondu dia Plymouth Rock mena hakalo ekeleze mwabeu bwabudi kidi bwantendelelu ni muri mushiki kibo munemwemu nenkuni tubala mu chapito wa 13 wabwa kabulu ibo mwabeu nenkutangila ikune ku convention wa 15 nenkumpindi eu katanti kakesa chanana ndimuso kwalukile kumpala kwa chuo chachi nitulitumona hani yevu mwima na kuluseka lwa mbueku mpindi bumema numwa kuheta mwabau wani convention wa 11 ningaka tangile nyama mukwabu uvo uhatuke mubuloba kayi mumayito uhatuke mubuloba hashisha jungwile ni misumba ya bantu aismai dibadi etiki mwabo vaka wibantu Etats-Unis ni yeye uvuni nsengu ibidi bumwana wa mukoku nsengu ibidi bumwana wa mukoku kayi mwana wa mukoku to nchinyachi ski wetu ngombango lo wachena Amerika nye yao bushuwas nuamonus siye yao nsengu ibidi bumwana wa mukoku kadi hashishi takenza inchinyi uvoni budishika minyi bwantendelelu jambedi uvenza malu bumwana wa mukoku wakakule bumwana wa mukoku kadi vuluka ini ye kakalo kuchimpanga cha mukoku chakala nansha ye bumwana wa mukoku ditunge didi jani bidi muluka mani makumi atanu chanan nilibamanyes anu mwana wa mukoku chanan ni hashisha ye wakakule bu dragon ni yeye wakakwata mudimu ni bukola bonsu bwa nyama walonji bwa kadina bukumpala kwendabu dragon mukunzawu ni wakenzeje bonsu bwa habuloba badi basomba hamutu habuloba bwa kukukwile nyama walonji mwene mputo walufu wa kondo hibwawu tangilai ni yeye uduwenza malu akukema manena na nku umufikisha toni kuditulula kahya kafumina mujulu bomba bwa mushinda ni bwa hidrogene ditunga ja meji matwa ya lunga nyini bikwabu kusesuisha matunga kubintu ebi Etats-Unis ni akafika muchikondo chikala ekeleze ni mbola matadi mwakudisanga ni bene mishoyi ni bene katolika ni basangisha bintu byabu hamwa bwakuluisha komunisme udenu munkachi mwakukwata mudi mumenemena mubyanza bya chakamba nzambi mwabe wachi ni nwenu bene mishonyi bedi balala kuntu kwa kababa baye mutulu tukola nubala chikanda kanda cha bwalu bulonda bwa dinanga hamutu wa bibla wenus nuhatuka nwende nulala kana mwaba kampanda niyo kufeta kampanda hamutu wa kubwele mudi sangisha jamilombu mwaba kampanda nukukanga na muntu ni mukwenda hatuntu tukesa twakala tulika tuitu tamba kukala ni mushinga meneto bivo bikengala we kukala kubinu mwaba kampanda we mumanye chibo chendelele chumvija monai havabini mfumu Nebukandanesa kuchibanga jilu kwaka akatwadishe chikondo cha babisa mbya benda tutangila ibi mwakabwela chi ni mushindu wakabwela chi ninu jandole ni chirichi hatuka mushindu umomwao tulibama ini kuli ntwadishe wa chikondo cha ngasa bwa babisa mbya benda nindekeli wa chikondo nchabushi wanyi mpindi ya utangilai havo mfumu Nebukandanesa akatumibo Daniel montuamu
muprofeta wa mejimatwa ava bena yuda bakwa bonsu mu mushindu kampanda bahueke shibo hanshi ibina mina bena lomu anyi kuli bena babulona kadi kuva basatu bantu banai basatu Shandalaka, Meshaka ni Abednego ni Daniel bakanga diga momoyu wabu bwani bavoni chakusajila nzambi ne kwashisha akela bushandalaka ni bakwa bumu ni Daniel ukavumana kulo muntu munena ni kumpala kwa mfumu Nebukandanesa ni Beleshasa ni bakwa abu hakalo yi muntu munena mpinde utangilai mfumu Nebukandanesa wakenze chimfanyi changolu ni kuchiteka mubudimi ni kwamba ini muntu yonsu vuni chakwina makuchimfanyachi nukadi kukachaba mwana dibinga dia chintu achanyi chimfanyachi chivo chenza changanyi chivo cha Daniel chimfanyi cha muntu ne kukachivo chambani mikishia tunzambi bumpanganus ni bumutujilelwewu tujinatu tusatwanyi tunayi tujima mikishia tunzambi misombele munda mwenda bakezela Daniel chimfanyi kikwamba ini bonsu babenga kwina mina luhingwalu ibedi bumuchukutu chakahya bijunu monas Daniel mumushibo muchalo hadibadi ndibumbo chinyi muso kwamba chanyi ninku eu yonsu wabenga kwina mina luhingwalu nya koshibo tutuha ayi edibo mubwine bwantambwa ayi koshibo muchukutu chakahya ayi chintu kampanda jinyoka kampanda mushindo ukiwa kabanga chihungu cha babisamba bya benda ni mwenekeli wa chimpangani wajikukwile jabutendeledi idikengesha bokuba fikisha kudilu inaminabu ni Biblia ududi anjila kwamba ni nichishika mushindu mwau muntu wachishila Yesu Kristo chimfanyi chenda bokuchikukwile nibikwabu vuluka ini mumukanda wabafile ditaba wa Fox bafaba batekela mkurusa kumpala kwabu nibasukila ngomba kudibogu dionsu mushindu wawu nibafuma kwamba ni weku mulekela bwene mishonyi to ni mulo mwene katolika ni muto nkuruse umishiku bafaba sakila ngomba umolusekelu ni mukwabulu luseka ni hashisha bayisaka eweku bafaba boshela hankunyi benzenza bintu byonsu nkari muye munkete ya mwishu mwabulo bayakalayi njumanye chinyi munkachi mwakwambechi nenkunwa monus achi nchabushuwa nenkusikimwa mwamu di balala nenkumona ayi mwakahichila bumma tukwadifile jadi tabuja ukumpala kwa Martin Luther bilonde si la Bible kabidi nenkumona ayi nintema yonsu mpindiewu ndi musubanu mwana ayi chintu chinena bukalenga bwa bena Babulona bubu akakoseka bishi jilo lukampanda hakaya bukuntu akuni kwanga tabunza bayachishila ya nzambi nikubanga bukunwina mumvinyo kubanga bukuchonkomoka nikuhatuka ni musumbu abakaji hambelo ahu bakaji ba milambu ni bava bajamaja ni babulula bilamba ni bahichila muchikondo chadi chonkomoka mchabushu wanyi dibari kumufundu wakala kuchimanuni mene tekel ufarsin momwanyi kikuyebu kanga tabena kasada bantu baba meji matwabu bidimba bya chivumbu bya ekelezia ninashumwa kudibuka vuma kuchibalato mchabushu wanyi kadiba vuni muntu wamu uvuma kubali myakulu myenyi haleluya uvuma kuyandamuna nulimo mwana chinje chinga kwamba chanyi Yesu vumufanya kwandamuna myakulu myenyi kimushindu wake hatuka chinwa wawu mushindu wawu ngudi hatuka mpindiewu mwikala ni bukola bwa nyuma mwimpa hachisamba chilichula ni dibatiza ja nyuma mwimpa chijini bukola ni bimanyinu ni maro kukema ki ekeleje woba bisamba bya bendu uyayo wawa kibashajila mwobo abu kimushindu lichichubwelawu kimushindu lichichi hatukawu mena dinamina lidienze ja bantu bwa kubwela bukuntendelelwa chituka muchimpangano nenkunzambi ubinduruka mudiba ja bwali butonda ni ufunda mu myakulu myenyi ni muntu awu yandamuna uvuma kuyandamuna kavumanya mwakulu auto muntu mukwabu na shuma kaka umanyeto kadiye vuni nyuma mwimpa umwawu waka mufikisha kuti chungwijawu nyuma mwimpa umwawu mwekeleje lelwewu wewu uchibikile ni ndikolesha dia malu meme ningitaba ni bajinari jabunyi kadi mwanetu kudi chabushuwa mwabawu kabidi nchabushuwa chachilele kuntu waku kabidi jabulu juku habionsu bidi mutentule bidi mwa kukuhabi anu munjilawu bokufile chibweja kaji ne kuhawikala kuyikutuma meje bakujinzambi umushindwa we mufanya kusomba kuhanshi ni kubala Biblia weba ikusambira ni kwebesha nzambi to di badi bidibileje ni kwena wangata musuka weba ni mushinga nansha tungunuka ni kuntu waku ni wamba ni nzambi mchene chuga bishi bya kukwata na bibikolo libiru we muteka hambilo hahato ndimo na Biblia weba uchamba ndimo hangadika chabushuwa we mwakanda ya bwalwabu diminu dia Abraham nzambi ye mukubikila ni ulokudiyi eriwe kuimubikili boto na shuwa mwikala mutendele diwabishi
kweba nkujika wajiki kwene mokulo to muntu na shuma kene mokuchenza to aniye mukubikila yeki musobo muntu na shuma butuka to ribabu bakunu jini babutuka bwalu dibatamba kulengulula bwalu abu ne kuneni nyunguluka ni kumona chintu kampanda chimweke buchaji kole sina chimalu chinu bwikila ndambo amundi dimbi doktor kampanda sumamba chikampanda dibiko abu kali hashisha unyunguluka ni uhenda nyuma mwimpa urimaini achinchilelela ikacha jakufidi bokulusa nansha ninu jandula mutusunsa tukese mu chidi chimanyinu cha diabulu chidi chitampi cha diabulu chikalangana chimanyinu cha nyama walonje eu yonsu jokula bibi bwa nyuma mwimpa kaja kufidi bokulusa to mwechi chikondu anyi mu chikondu chichilwalwa tangila yekeleze wakumpalau chakenza bu tangila inumona abidi bitangila ekeleze mwibidi eu ulimufaina kudi kangila hambelu habukalenga bwa nzambi nikubwele mu diabulu bwele mabudi kawidi fidi bwa jalusa to ni mu bulobebu ni mu buchilwalwa chabushuwa hana nkuikala mudi muka endeli kane mukonsu ikala mudi muka bwa chudi wenza walkwena manyi chikala mwakwenze kato mpindi eu turi tumona byonso ebimpindi eu munka chimwakwende kukungwile mushiki ndi tususema kumyabidi ndi musoni bulula hamwananyi mu chapter wadi mwanda muteketa wakabuluibwa wakushikija ani mukatanja kasi chana nemu mpindi eu nitifika munjila wajalu kila kumbelo teleja ini tema bala i hamwananyi kangula ibibla wenu au ni nijilongo la bakubala chifuni cha kuchishindika vuluka ini kudibima yinu bibidi chimwa ndi hambuka chikwabu nyuma mwimpa chimwa nchima yinu cha diabulu vuluka ini nkadi mwamba bwalwebu ni ekeleji wa katolika wa kuchibangidilu mpindeu nweni mena katolika somba yimukane mu wakatanchika kesi ekeleji wa kuchibangidilu wa katolika bavani wabu mwene ni habwalwabu bavani jilongesha dia mafi dia ukaristi monsanto dia kwanga ta chosti ya hamutu hadiba tisa dia nyuma bene mishonyi badiba sungula jila bulanga na dia kuchanza ai dienza dia muchihu bonso babilimba hila bilonda seledi dia nzambi chikidi zoladi badiba loni babatiza ni tatu mwana nyuma mwimpa hina humpadi kukakuyiku kasangu na shakamwa kava muntu na sha umwa mubatiji ba mumushindo au na sha kilichika laka kuyimpata to dibatiza dia chimpangano dia chene katolika adi ni boba diba chitaba bambani nwene bene mishonyi nuchinu ina mine dibatiza dietu mema kwamba ni nuchinu chenza bwa chinyi ye kwamba ni ekelezi wa katolika udini bukola bwa kushintula mufundukana wonsuri muswawo mema kwamba ni achisi mashimi yeye ni kadibu wa chinyi nuchinu china mina kadiba jinu bwikidishe mukana kimema to mema nchitunchi tabuja to chikididi anzambi nchabushuwa bantu boba sokulonda bikengela badiendela nkayabu bikengela ngamba bulelela nchabushuwa monaini hashisha badiba hatuka ni bikwa byonso ebi ekelezia bashala bakukateshisha mukachikakalaku ni bintu byonso abikuntwako musumba kayihuwa bintu bya machimbo ni lukutukutu suwe ni mutoisha miliyari ya bene diabulu ni mashika kwisu ncha diabulu ankonsu eku na nkunjimwa kunu jadikile ni biblia mwamba hani bulo bobuje mobwaka kachile bobukola banyama walonjebu uvoku udikachiyiku ni udiku kabidi munyu mulichimwa kukala na nkuni uvoku ni kachiyiku ye kwamba ni bulo bobujimo kukachile bwabwalwabu hakalo lo mwachimpangano au lo mwachipapa kachakajika kunansha ndongole lwachana lo mwakajika dibe yakalo fumu muhiamuhia ye wakateka ndulonga mabuhiabuhia ndi hakabwela mulo mwachimpangano kwichile kwekeleji wa katolika kubwena papa kachakajika kuto papa umo yeye mufwa badiba teka mukwabu papa umo ufwa badiba shikika mukwabu munkwasa nyama walonji wake dikwawu ni udika chiyikwawu udiku kabidiawu udika yikwawu kadi udikwawu udini ni waye mudibutukawu mumudi nyuma mwimpa wamba kumifundu mpindi utelejayi nenku kwakalo umwa nuni bonsu tangila impindi unshapi twadiku ni mwanda mutegeta kikulo kukundi umwa kubanjili mwanda mutegeta bavoni mpanza mwanda mutegeta yabu abisiki mpanza yandekelu ilibuba hongolola ni kuyikila inanyi wambani banda kuneko nkuninkuleja chilumbuludi chamuka jimunene wa masandi uri musomba hamayi manenawu tangila ibu akabulu bodi kumini ibidi au vumuka jivirgo uvaina banza mulelela mushindi muni vaimwima na mulenga swe kadi kudi umo udubikidibwe ni mukaji wa masandi NDUMBA ndumba chili chamba nimu nchinyachi tukukwila yechi anyi tuchitatayi numfilayi kulusa bumundi nyalubili lukola handi ngelemejini ndini tususa diku ni tutanu nishala dibe dikwa bujijima hana nkushala yen pola tangilayi tangilayi twanjayi kuchitata bitung mukaji wa bukoya mukaji wa masandi nganyi imetungu bibi bwa kwamba mwa kwawo kadisi mufunda kabaka mu Biblia professes to be a good woman,
muka judu jamba mudi muka jumuimpa kadi wenda masandi ni bakwa bubaluma mpindiyo dikala bini muka judu leje kelezia di badi nge kelezia uduji kula wamba mudi mwene Kristo wenda masandi ni bintu bikwabu ntabushu wanyi ni musomba hamai manena muhimbu ni misumba ya bantu bala ilo konvenso wa digmini tanu nenguni ni monachi no amanus anyi wa digmini mwanda mutegetelo wa mwamu ni tukafika kumukatanchi kake semu muka judi musomba hamai manena au muka juwa masandi au chintu kai huswe mpindi ebuni tuboni matuku malondangana mvumo kwangata muka jau ni kumuleje kumukile kukaina to ni kujula jamu kalenga Yesu ni kunu jadigile ni uva nyeye wa kumpala wa kuvuije ekeleje bulongolodi nyeye udima mwendo wa bulongolodi tangila ini ni muka judi musomba hamai manena au ha musomba hamai manena mpindi mvense mwibidi udi BAMFUMU bamfumu ba habulo bendere nda masandi ni badi basombela habulo bamba bafikishi kudi kwachika mvinyo wa masandi enda munga kwile mukwabu udi ujikula wamba mudi yekeleje wa bene Kristo mutumbuka mulenga kumona tangila yini mone mudi muvoala mutususa tukesemu ni masanga ni ngolu ni mabwa bari bamba ni udibuye yawu nganyi nenku uvani luhanza muchanza chenda lula tente ni mvinyo wa masandi enda bukoya bwenda jilonga shadienda diva yuwenze shabamfu mwadi ka anibwa kwenze kari sambile kakesani kunu sambile bwanu nukwatuka mumpurgatorio ibintu byonswebi icho chachi ibwalu mbo bwabus ididi anzambi ndi munkachi mokubaladis tangila ini nankuye kwinanyi kulamu bindi tumana bi ni kwenze mvinyo chabushwa mvense muisatu mpindiyo eyo and he carried me away in the spirit into the wilderness and I saw a woman sitting upon a scarlet nekuwa kayananyi munyuma muchihela nake muna mukaji musomba hanyuma mukunza wadikala au mukunza mubanji ekeleji wa mutamba kubanji kahabuloba badi bele mbila kabakani ngani udi mwakwenze nenda mvita kudi muntu mwehela habuloba anu muntu mwehela habuloba wabuloba bujima udi ni bukola bumva chikena kumana chamfu mune bukanda nesamu bana banka sidiku miyabu baka hatuka lubilu kubwela muyonsu mulondo wacha muchifika chabene lo mwawu udi uyaka bwela muditunga ne ditunga jonsu habuloba kakwena muntu mukwabu habuloba ha udi ni dija kwamba mudinadi papa wakulomo to mfumu waditunga Eisenhower udi mwa kwakula mwa Etats-Unis nenkuchi di mukeji kadi kudi matunga makwaba di mwa kwambile diyi kadi kabibi bambila bwaluto kadi balombo di bamyanzu bakatolika badi mwa kwakula mulomo nilitunga ne ditunga byonse ni dihunguluze ni chibingu chikola nchabushwa skiye yawo mpindi unitumana mabudi usanganyibwa bwakumana ni nyeya nkinyeya bwakumana ni mukwachi bo foto mwabewu eyo ni meme kumana mukaji musomba hanyama wadikala dikunza kunzu mubanji mula tente ni mena kuhenda na unzambi dibatiza dia mashimi mubanji bwa mashimi ulombola bantu mubufofu ubambelini bajeni mwakule mwa ekelezia benze ditonda diabu jampeka tunibiko abu bela moyo Maria benze dikengesha dihanga lukutukutu nanyi swe nchena mwana mudi bantu meshimi pachene ditunga bafwanyine kuita buje bitu ya mshindu auto mwikala ni mitu mwanda mutegeta kibwala mbobo abu sichaka bidi demo umomo urimu nyulukilwe mwewe dragon mkunzawu nyema walonji nibiko byonsu kudini mitu mwanda mutegeta nsengu dikomi nenkumukaji mukajawu mpindiyo ekelezia mpindiyo nyama mbwena kwamba ni bukola buvainabu ekelezia wa katolika wachane lomu kadi bukola wa katolika wachane lomu kadi ekelezia nyeye wakula mpindiyo nenkumukajawu vumulu achishibo bilamba byadikala dikunza diakunzu nibila mikangolu ni mabwa mushinga mukola ni masanga mwikala ni luhanza lwa ngolu muchanza chenda lula tente ni chinyangu ni bukoye bwa masandi enda skiye yawo ngekelezi ya kampanda yuri bamanyes kimo mwanyi bikengala ikala ku mufanyi kijibwa tutungunuka yani ni kubala nenkunitumana ni yeye ujinganyi ni hamutu wenda hava funda dina ni bwalu busogoka babulona monena mamwendo wa bandumba chinyangu chabuloba eyo mwene mishonyi ahasike uli ukamibwa nuwitaba ni yeya ndumba kadi yeye uva mamu wachenye wabana babalumanyi
wa bandumba ati sinchifanya kwikala bakaji nchabushi wanyi ati sinchifanya kwikala maikeleje di badi nchabushi wanyi yeke ekeleje mamu di badi kimo mwanyi Martin Luther mufumine henyi Buena Katolika mpenye hava byonso ebito yikila Buena Katolika munkati mokutwala jilongisha diabu jimodi mwadi ni nudi na mina mpindieu mukaji mutamba bubibi kola mu Jeffersonville udimo kulela mwana wabakaji mwimpa mulelela Virgo nchabushua ni udimo kwenda mululama buye mo kusobo kwenda nanku kimwa kenza bunanku kudi ekeleje wa Lutherien ba Methodiste ba Baptiste ni ba Presbyterien ni bikwabo ba kenda balulama bwa chikondo kampanda dibe divo bajudi babu kuntwa kumunkati mokuba yishe evangelio karimpindieu bakadi ba yemusendema maja ku television banon fwanka benze bintu bikwabo byonso nuri bamayini mbuleleles bashala kumbele mujalu mingu nchinchi nachi bwalundumba wenu au urwenza malubuma mwenda ati sumomu menemena mpindie utwanji tumona aibi mwabu didi kala disanga nyibwa Biblia mwamba ni yeye uvama mwenda wa bandumba ni muntu yonso yemu mayini chivan lomu wa chimpanganu anyi mandamu lomu wa chipapa ekeleji wa katolika mukatanche mu ninu leja bilondo islamiyaba yakumuteka habuloba anumenemene mwabu ikala yimusombau chabushua kudi yi yeye ujinganyi kimu di Biblia mwamba kimemato Biblia nenku mwamba ni mulele ma ekeleji mana enda baka jabu nyanyi mahenda eyo mpindieu ba Methodiste ni ba Baptiste ni ba Lutherien ni bikwabu nujinu mwana mwabu nujinu ikafikau mamu wa bandumba bafoni nsombelo numwimpa kaya banga bukenka kukenka bidene bumudi mushiki wa mpenzu mumuvu waluya temeshe bukenka munjila mudi luhenzu lukunye mulungu adi tala wakala anchitu kampanda chikwabu cha mshindo au kadi muni kahuni tangile mudi itu kalubilu ni mwaimonsu ike bahago sokoma udi uyishe evangelio anyi dibatiza janyuma mwimpa kuri yabuni ya kwekeleje ya kala ya kwisweyi ilikayi ne mekanzambi na shai kadi uyitangila kwetu katuni tuitabunji chutu cha mshindo euto mema nchana ngitabuji ninchenye bwachenye udi mmanye chudi anukine konswako nchabushwa menemena nchena ngamba bolu bubi bwa ekeleje wenu to mwanetu nwenu nujini bantu muntu mu badibilenga nchena ngamba bolu na shibu mu bubi bwa benga ni bene katolika to mema ntu munanga bene katolika mushindu umomo untu munanga bene Branham Tabernacle kinwenu to balunda banji ntete kwele mila kinwenu to ba Methodiste ni ba Baptiste ni Branham Tabernacle nansha kinwenu bandi ngelembile mikola to mpekatu unujinulekele diabolo nwele hambi diawu anu ni bwalu ujuye mu ekelezia kiwe kwele meji ni udi musungi dibwa Yesu wakamba ni muntu yeke yimule dibo kumayi ni nyuma to kakubwela kutona ashabia munyi mubukalenga ne kwa udi uhete dibatiza ja nyuma mwimpa bimanyinwe bini bifila ababa dibitabuja ati nchufumina buludi kudikaya mwanetu anyi kenchu mukile hadikaya to nchufumina buludi mu Biblia kacha Yesu kakamba kuni hamwa bimanyinwe bini bifila bomoto ye wakamba ni bibalonda kaba dibambani mpindieu meme ndingi tabujini achi chivombo wa bapostolo ndingi tabujini kudianu musumba umwehela wa bapostolo ni ngouva kala kuchibangi jilu wao ni dileso na dine dituvunaji makelele jilo lwao jani yeye woni mitoto mwanda mutekete muchanza chenda nibivobi kengala bwa mutoto wonsu kufidibwa ukudi chikondo chonsu cha ekelezia bwa bukenge kampanda cha bushua anu diamo mumanu mudi kumupostolo kuntuaku kimu ni mupostolo mwabeu ne kumupostolo kampanda kuntuaku ni mupostolo mwabeu chivo nyuma mwanda muteketa kuntuali jilu kwa jileso na dietuni mima na kumpala kwa nzambi bwakutu mibwa imubikondo mwanda muteketa bya ekelezia ka mwanetu uri mufwaina kwenda kana nikaji longa shikakesa kampanda ka Baptiste ani ka Methodiste kadi kuchilonda kadi chitangila ikumesu kwa Biblia musangumwa nchabushwa amen ndi njuvu bumutendele diwali kema mpindi omena amen eyi wasumukaleng tangila mwanetu skibolo abu achi ndivinga kadi mfimbu yonswewu keno kwenzela bwala bimpa na shibumwa mamu uri musomba hanyima haha uvuni chibilu cha kunu ishamanga misanda mafuta hatu chikubana bakesa kala ivubi kengela to tukuja mampa bukula bwansekani nkunda ditukuja onsu mulumingu ni muja alumingu kabidi mumishindukana yonsu ivubi kengela no bwanga bwa bunyi mudi sambo mujilolu Yesu bobenze msangu yonsu nibwa mema kunu manga misanda mafuta ni mudi sambo mujilolu vumo kukwata kujulu nunkwewu mchene ngambe chikwa kwele bile leto vumo kukwata kujulu janyi nivo ngamba ni mamu mchene mokubuna to Ributambo kungendesha kumoyi bikola yeye ni bobo kabuyi bukumvuisha bibito kabwene ni dikwa shikudi to nankukimu jechi chikuvundulula nichifikisha bwena munda bwebo kujukwata mudi mubimpa bwa wamana mokuja bimpa evangelio mukabujima ba Lutherien bakalo ni dibingishibwa
monas bavanu kuchivuje bulonglo di chonsuni e wasum kaleng twetu ski ekelezia John Wesley wakamona dijidibwa ye kwamba ni ndi mwana ni mbishilangana kiye kwamba ni bijanu bimpa Luther kerisi chochechi ye yuvo chinyi Luther nguvo mutoto wachikondu chenda keriki Wesley yenyewu eyo mpindi uhashisha bene Luther bon squalo kile buchanyi makuchi sasa walbaka homoyi kudi kabava mpindi yewu kimbonsu badi ndijinga kwamba ekeleji wa ba Lutherien bachidanu ni bantu bimpa buji botente nyuma mwimpa chabushwa keri mpindi yewu balu kile bonsu kwa ekeleji ya muchikondo achi eyo ki Wesley ulo alweu ye kuba hitishila muchikondo chenda hashisha katancha kanyi hashisha kulaku hanyuma hachikondo chaba Wesley kulaku cha bena mpenta nekuba kete nyuma mwimpa diakule jamu myakulu kele ba methodiste ni ba nazareyeni bene chijila badi bambanika ndiabulo nenku nujinu mwana chinu dibenza chanyi nwaka hende nyuma mwimpa kaji nujinu mwana mwabunu jilelwe wanyi nchabushwa nwenu anumenemene chinu vobenza bushwa nwaka chenza kaji nwenu kuhanga kuendele mubukenka nenku mpindi unenu bena mpente nujibalo chivungu cha dikema chikondo cha ekeleje wala udikiyechi umushindu wani nzambi ujunu tuila mkana mwenda chabushwa nchabushwa menemena wewe duambani uduita buji diakule jamu myakulwanyi eye wasimukaleng kacha ukali kumokole mu myakulwanyi eye wasimukaleng ndi ntumbisha nzambi bwa bwalwabu eye wasimukaleng nkali mokole mu myakulu misangu yabunyi nindingi tabuji ni mukola bwa nzambi eyowa kadi nchene ngi tabuji ni chileji chambangi lu ndiakule jamu myakulu to kadi ndingi tabuji ni kudi bukola bwa nzambi kudi bukufikisha kudiakule jamu myakulu bimanyinu ni malo kukema bidi bilonda eye wasimukaleng ni hashisha diabulu kuteka ichifwe bakulu kwaka muntu kampando vuidikisha ni wenza malu buni uvani nyuma mwimpa inunu bonsu ba pelerin de la sainteté ni chijila ni ba nazarien inunu bonsu nwaka tangile hanyi mekwamba ni eyi nchene musonanshe chimo chakucho chachito eyi kalusa suwe buni nuvani nyuma mwimpa ainchi tuha chanzabi munda mwamoyo wenu amu bajidi ibwa bumunu vuma kutala bajidi ibwa amu nunkusudi bajingu luleni achi mbukola bwa nzambi Yesu kakamba kunibuni nivabamanya mosa nunkusudi bamanya mema kebidyanyi bushu wasa hikala bini dijidi bwa nchitu hachanyi mwimpa chili chikukezule ni chikujidila wewe ni cho chachi ni ujingulula bikwabu ya kucho chachi halwa chi chanze chi chili chijingulula chanze chi mutu wewu udi ujingulula dikasedi nchitu hachamubidi ni Biblia mwamba ni kudima hachitema nyuma ba profeta balongeshi batanga dikini ni bikwabu ni janda muna jam yakulu jakulu jamu myakulu jondo hoja kujinzambi chonsu ni chijingulula kantu ni kantu kachi ka wewe sujumi nyine ni mashikani nchena musukukala ni bwalu ni achito yo udukwenda kwenza luyilo wa hanunku kimwa mwanyi achi simbolelela bwachinyi we uvungudi vuije bulongolo di ekeleje we bunguni mwamba na nkwawu nikibwachi we kuvumwa kuchenza to kadi babunyi bakuni jinwene ba methodiste kwa hatukabu ekweta bunyuma mwimpa babunyi bakuni jinwene ba batiste baka hatuka ekweta bunyuma mwimpa eyebo simkaleng wewa ni babunyi bakuni jinwene bene chijilaba baka hatuka ekweta bunyuma mwimpa eyewa bwachinyi kanu bonu chuka chiwe ekeleje mwamba to nwakendele mubukenka amen kanu bonu chuka chiwe chenze kachito nuvo bamanyi ni chiwa chaku jimukalenga ninwakeli bwinka mujakamwa lekele ina banzu wakala wa shala hanyima haha mamwabu wakalau ruwenza malbu mamwenda kalwa wa ndumba ye kuli bwije bulongolodi kididi kuludina jantwari jilu jalu tatu akali bwije keleje wakatolika bulongolodi hashishe keleje wa Lutherien kuli bwije bulongolodi hanyima henda hashishe keleje wa methodiste kuli bwije bulongolodi hanyima henda hashishe keleje wa baptiste kuli bwije bulongolodi nenkumpindieu kudi malongolodi mashile shilangana nkama isambo mulimo kumichitema ni asambombu ni mpenta henda wakenze chintu chimo chimwachi butumbi suwe mbolka yabu nzambi dumunka chimo kujadi ken yekene mubulongo kampanda to ye ujumu nyuma mwimpa haleluya eyo simkaleng yeye kene uchika chidi bulongo dibweno wabuto ndukutukutu mbulama kana ni chene katolika ni balu kila mucho chachi ni kusombelamu ni nujinu hete chima inu chimo chidi yachi mwanjelu kakamba kuni hatuka imunda mwenda nyono bantu banyi ni kanu wikajiba banyanyi bampekatu yenda to ni kumema ninu wakijilanyi kanu lengi bintu biende biko ikabito ni kuninu wakijila nyuma mwimpa ngudi wakulawu ni uyonsu duwanga techima inu chanya mawalonji anyi dileta dia dina jenda ngwa kujenga batu kala kuni diba dia kubwele mucho chachi diba dia njajiki dileta dia dina jenda nchinyi bwene mishonyis tuenza ichimfu anyi chifana ngana nachi
twenza ibulongolodi wetu ekeleji udimunena anu mudi ekeleji wa katolika mu kwanga tabu bintu byonso ebi bavoni ekeleji minene ni twetu hetu tujinayi tujini chiri cha bantu ba muchimenge mu ekeleji wetu anu chamo mu chiri bunachi mu yabwachi twenza ichifa inchanyama walonje kadi chiri biblia mwamba nchinyi yeye udimuka jwa masandi ni yeye ya ukindumba mu bulongolodi kadi ekeleji wanzambi ujini moyi mudishikamina udi mwana mwenze mudishikamina chabushuwa hatukai muntu amu uji bwai ni nyuma wanzambi. Nations are breaking, Israel awakening, the signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mushindu mwenu udimalu munkachi mwakwenza kaswe kaya mwamba mumatu kwandekelwani kanu chenyi nasha kasumbuka kesa kamikoko ndiso dia tatu wenu dia kunuhesha bukalenga basomba hama mumyaba ya mujulu ni nwenu ba methodiste ba baptiste ba presbyterien ba dibaseka mpentabu nenku ndingamba ni mpenta udidijinga ni mfimbu mwimpu wakala wa evangelio wachena kala wala badi buije bulongolodi assemblée mine ya nzambi mikabwela mu urimutambune ni wakumpentau ukali mushala wa musangi wa maeklesia anu wa mwenekeli wa kwisu ni kayuchu kamyanda ni chitambo bubi chinkali kumwana nyuma mwimpa mwenzela hamoni chonsu chivonku libayishi ba bena mpenta hana anku kwedi mejini bwaludi wa maeklesia wa bena mpenta udi musungi diboto udi musungi dibwa anho udi mubatije bacha bushu ni nyuma wa nzambi kunyuma mwimpa mudi sanga nende mubukola bwa dibika jende ja kulufu uhatukani bimanyini ni malu wa kukema bienda bilondo nyuma ukonsu kudi uyaku bimanyinu byo biende bilonda ba profeta bimanyinu bya kalonda Yesu Kristo bimanyinu bya kalonda ba apostolo yewa kama ni bimanyinu bibi bafila to ni halukile ichakabidi achinchibo chocha chichamba mwane Branham ndayi habulo babujima nukayishe bukolebu ni dileja hatoka kudiditunga ni ditunga jonsu kadi nkuhangi kabya bisatu bibili bya chochachi bidi kabi kubyanje kuchumva nansha ni bimanyinu bibi bifila abas ditunga ni ditunga jonsu butumbi suwe yo ekele hamohani wele mejini ndi muhala mwanetu ndi nkwambileni mema ntumunanga ntendele lumwimpu wakaleu eye wasumukaleng udukwelesha longu mukilisto mpindie unujunu mwana chidi chimanyinu chanyi mawalonja chanyi nchimanyinu chadi hambuka muntu udiwela ni meshi chanana ni meme ndi wa mwekelezia ni ndi mwimpa anu mudi muntu ujulonda wamu nchene kwa mwekelezia wanyi nenku udi ujingulula mwabu udi bulongo di bwa ekelezia wenu unujinu yemena kudi bufu minanyi nujinu ujingululanyi Biblia mwamba ni uji ukukwile nyama walonji udi uhete chimanyinu chenda anyi dilete di ajina jenda mpindi ya utangila ini hampala ainchanza mwena kwamba ni jimanya ainchenze di achikachena chumvuije ni ujini lusa lulune na kuisu to kabina bikengela bwa kukala binanku to kachena chakula bwa byahambelu to chiri chakula bwa chanyuma nenku mutangila ini mwana chiri mumanya hamifundu muteleja ini mwana kuyayeyi muntu kana yonsu yeye kaini jilonge shedi to kakwene bukenka munda mwende to muri Biblia mwamba noma nwanyi tangila ini mwana kuyayeyi tangila ini mwana chenzenza yi yeye ni mema sindi mwena mishonyi eye wasimukaleng ndi wamwekeleje kampandeu eye wasimukaleng nenku mujalu mingu janu ni ndambu wakane mubwaji boko tukukula mumvula udi uhweka hamutu wakuye muri sanchi ja milombo ni ukange kelezia ni usomba bwa kubanjila televizion udi uhatukaha unomale ni wenza maulu lukutukutu wenza maulu buko wa baha buloba kadiende sumwa mwekelezia vuluka yini kichima yinu champe katu ncho chachi mpindeu tubala itoni kuishi ndambu lukasa ni hashishe nishikija tukadi diba dihita tubala impindeu mvensa mwisambombu nenku ngaka muna muka jao mpindeu ekelezia mukwachika mashia bansantu nudipa manyes Biblia mwamba hakabutu dibwa yibwani muntu ni muntu wachifuaka wakafuawu habuloba dihile jakasanga nyibu mwekelezia wa katolika mena kuchibangi jilu ni mashi abadi bafuile ditabuja ja Yesu nenku yona ngudi munkachi mwakakula mpindeu nenku hangaka mumona ngaka kema ni dikachila dinena mwakamba yona mpindeu tutangila ikuneku
yona kwambe ini meme kumutangila yeivo mulenga be ekelesia munene mulenga wadikema kuni musumba muchimo wa ekelesia malela kudiyini mamwenda wa bandumba kimeme kutangila hanyima haha kadi munyi mvo mukaja mufanyina uvo munkachi mwakwa tule jilongisha dia mashimiadi ufikisha banfu mubonsu ni bantu banena kudikwachi kanadi kadi ski bana benda babaka jaba munkachi mwakwenza chintu chimwachi kadi meme kumutangila yeivo mulenga wadikema kaba kama mumifundu mbambani ndi musomba bumukalenga mukaji ni chena nkengele chintu nasha chimoto noma nwanyi ni kwashisha yeya yon kwambe ini ngaka mukachila ngaka mutangila ni kumutangila ni dikachila jinena ngaka mukachila kimwanjelu kungambile ini wakemi bwa chinyi ninkwambila bwala busukuka bwa mukajawu ni nyamudi mumwambulawu wakaji ni mitu mwanda muteketa ni nsengu dikumi mpindi yetu mwana aibi ni tupo mubulelela tuyetu ni chena katulika chabushua di bari sinujwa maini chena misho inti dichi chilonda ananku udini wewe udini meji bunyi bukumba na boku manyachi nomonus tangilai nyama uwa mwanwawu uvwaku kena kuto ni udiku nyama wa lonji mpinde utangilai mpinde unini mwana lwa hanunkuni mbamba ni mbakalenga bunyi kai bavoku mwaka dishindabu uma udini chakulwa ni abanda uhatuka mubwina budika bwini shikidilu kimpa bibla to uhatukela mumusumba wa mita buja majimbu mupachichenji bwamu kakwena hakubishinda mizile to ujuhetela mpurgatorio henyi nkwehi ku ujuhetela jakubenga munyenyebi ni sacerdoce kayuselangana ni bintu bikwa byonso biri ubenzebi confessio nujinu bisangana henyi kakwena kumwaba na shumu wa kuchiheta to nchihatukela mu inferno kimu di bibla mwamba muhatukela nyamau bukolabu dilongshi di wainadi dihatukela mubwina budika bwini shikidilu ni diye mudibutuka mpenyi hadidibutuka inferno dialukela buludi mwabu didifumina ni ababa dibasombela habulo bani bakema bena mena vokai mafunda mumukanda kacha kudifuka diadulu ni buloba hakatangila bunyama wa lonju vokwawu udikayiko kadihenda mwikalaku mpindi wekeleje ya mishonyi diyambani achichiri mwakwenza kabishi haribu bambani ndingita bushi Yesu Kristo yeki ngwanyi musungiri sungasungani diabolo henda suri witabuja mwanetu bikengala chikala difukulu dibwa dile dibo dihia dile dibo dia chakabidi yahudi mule dibo chakabidi dile dibo ndifuno mumukanda wa moyo wa mwana wa mukoko wewe diwambani ntumisangu yonso ndikonka kadi nchene mwimpa muri muntu mko abwanyi nchene mwimpa bumusumba wenu nweni ban santu babungulu kibamala bababidi ngi abwanyi deme ndini meji ndinaumu ndini mapoloma ndi muhatukela muchilwangile chitumbuka ndi mufumina mudiku dilenga bakwetu bavabidimba bya ekelezia kumpala kwanyi nchene kumwimpa bunenu wanyi mbamba ni bulobo bujima bene mishonyi ni bonsu bakakachila bonsu hakumusha badini mena mafunda mumukandabu mena akafundi bobo wachenye badidi minu di Abrahama ni badibahi anyi bilondo silamulayi basungula kumpala kwa difika dia julu ni buloba kibo achinyi kabena badiela nkonkuto mona yaha mpinde utangila ichakambeyi tangila yaba mumukandu wa moyo wa mwana wa mukoku kadi kimeji adini lungenyi ngowa mpinde undi musukunu konka kuchintu kampanda lungenyi ndi moja kumaha nyuma mwimpanyi nchabushu wanyi mbanyi badibita bushi ni bibla kulintu wa kumpala dikumini ibidi udi ulongeshi ni maha ni byonsu mwekelezia ndungenyi tumone di moja kumaha muni muri kumufanyina kwamba ni kakwene diakula jamu miyakulu dibadi udi wamba bishini kakwene dianda mune diamu yakulu muni muri kumufanyina kwamba ni kakwene dionto hoja kudinzambi bwala mubidi umo umwawu mema mwikala mubidi mwikala ni chanza kwelu luseka ni dika samwa bawu muni muri mwakwamba ni chanza chidiku kadidika sikadi yikuto kuva kumumva chakamba polo achanyi mpindi utangilayi udi wakule muma tukandekelu wambile mubidi buludi wambani aha nkudi eujini lungenyi ka mema ntumuna ngechi ka ekelekele chikala mwakunu hahule nchochechis deleja yechi eyo aha kimeji adini lungenyi ikala bini maha nyuma mwimpawu kima fika kuchikondu chonsu achito wachinye wakakule chochechi wamatu kwandekelu dibadi ikala bini kakwa kuikala maha mwekelezia umatu kwandekelu to wachinye yemuludi kile chochechi kumatu kwandekelu dibadi aha nkudi eujini lungenyi mitu mwanda muteketa mikuna mwanda muteketa ili mukaja musombelahu ntukuna bunyi kai mbimenga bunyi kai habulo baha na shananku bidi ekeleje kampanda musombele hatukuna mwanda muteketa anu chimwehela achichi dihenyi chimenga cha Vatican mulomo nchabusho wanyi
bibla mwamba ni mukaji wa masandi uruku achishabu wewu wakenze bwabulo bubujime bubwenda masandi ni kulela musumbu abana babakaji bokulongeshe buhamoni chintu chimwe chakenze yachi kaba fo babibu yeto kaliba fo bandumba wakabalongeshe chintu chimwachi ye kwamba ni chibangi jilu chachi ni chikala mukaji anyi ekelezia musombele hatukuna mwanda muteketa mulomu kimema kutangila habulo bubujima ngambila imwabudi chi ekelezia musombele hatukuna mwanda muteketa mpindieu ndimba jilechi mu biblia ni kudibanfu mu mwanda muteketa batanu bakadi bafwa buto tumwa kwanga tabwal bulonda ni kwalu kile buluji ni kuleja mu banfu mbafuila mulomu gachi kubukalenga bwa babulona umo udi Neron ni umo udi ni chakulwa ni udi ni chakutungunu kachiholu chihi ngondu mituku isambom halweyi ni nyama wa lonji eyi tangila yechi mpindie bukolo ni bwanga tamuwabu abampanganu ni nyama wake di kwawu ni udika yi kwawu nansha ngwa mwanda mukulu mpindie utangilai ni ngwa kuba mwanda mutegeta nwenu bonsu sunu di mamanyi muva yinfumu wawu kwa chishabo wa ye wakasukila mamwende kuchiko gidi chatubalu ni kumuhulu muna mumisesu ni kuto chimenga mudilu ni kuyakimba chindala haka kuna nyuma wa mushindu umo mwawu mudi ukokeshe ekelezi udi musomba mumwabo wa bampangano wa usi wa mwanda mukulu udi umwa kumwanda mutegetawu ni hashishi ye udiku ni kachiyi kuto ni udiku ni kachiyi kuto ni udiku ni kena kuto to ni kuishi ni kuya mudibutuka to ni kuchikondu chajilo ja mukalenga ni yeye mwedibo mu inferno ni nsengu dikumi yuwa monwayi mbamfu mudikumi badika baibanje kuheta makalenga mine to kadi bahete buko keshibu bamfu mumunda mwadibe jumuhel hamuni nyama wa longe kabuni tuvoko noni kaba yikubanje kuheta bukola na shibu moto bobo kimba kalenga to kaba voni kabele mokukala nabu to nsengu wayi kibuni bifulu bya butumbi to bakahete bukola bubamfu mu nchinchi nachi bamfu mu bachimba ambila kimba kalenga bashi bo chifulu cha butumbi to banfu mbachimba ambila ka ekelekele mpindieu ka handi mbala chochechi minga misang moyu wanyu utuzu kani disanka eyo handi ngele meji mushindu tujini moyu mudu tukujandekelo edi ninsengu dikumi wa monwayi mbanfu mudikumi badika bayibanji kweta bumfu muto kadibedi bangata bukokeshi bubamfu mu munda mwadibe jumuhel hamoni nyama wa longe aba bajini mejamwa niniba fila bukola bwabu ni dikanda kudinyama wa longe bo bwaba niba luisha mwana wa mukoku mvita ni mwana wa mukoku ni abatamba bukola ki mvita ya Armageddon ilo alwayi midi longo labo bukalenga bwabi mu chinunu for he is the Lord of lords and the King of kings. Bwalu yeye udi mukalenga wa bakalenga ni mfumu wa bamfumu kanu nyukushibu nansha ni ababa dinenda mbabiki dibwa basungulabu kingwe wato yeye ngudi musungula wewe ni nyuma mwimpa bivubika wewe kwela mbele ya buchi monyi nzabi mukusungula kumpala kwa difika ya juluni buloba hawikala kuyimwa kumona bukenka bwa evangelio to mbwalu udia numpofu menemena basungula ni benelula matu kikungambile ini maya uji umonawu muri mukaji wa masandi musomba mbisamba ni sumba ni matunga ni myakulu mungakwile mukwabu mukaji musomba hewu ekelezi yawu ni afili jilongesha denda kudi bantu bonsu musumbu wa bantu bonsu ni mwakulu skiye yawu uvumuba kokesha musomba kumutu kwabu bukola budi munkaji mwakuba kokesha mukajawu musomba hatukuna mwanda muteketa mulu atabilamba bikunza bila mikamabanja habuloba skiye yawu ninsengu dikumi yuwa monu hanyama walonjai eyi ni yikala tangila impindi ewu nujinu bwele mumakola communisme aba niba kina mukaji wa masandi yawu niniba muvuije mubungama ni butaka niniba jamunyinyi wenda niniba moshe ni kahya bwalu nzambi muteke mumyoyi yabu bwakukumbaje budiswa dienda ni kuitaba ni bafile bukalenga bwabu kudi nyama walonji to ni hikala meya nzambi mwakula haleluya mawulu ni buloba ni bijimina kadi dija nzambi kadi akujimina kuto tangilai muka juuva mumonawu the woman which thou sawest is that great city
mukajuva mumwanawu nchimenga chinenachi chili chikuokesha habamfumu bahabuloba ndeja iku chimenga nachi chimuhabuloba chili chikuokesha bamfumu bahabuloba umushindu wonsu di muswawu hakumushe bulomo di bwa katolika mulomo musomba hatukuna mwanda mutegeta chimenga nasha chimwa nikachivoku nikachaja kwikala kuto hakumushe chimenga chihia chili chifumina mujulu achi nchabushuwa mpindiewu inji laika tanchi kikisa chanana ndi musukunu leje chakabili chochechi bwa mukalenga kukala ikutamba kuvulukani kutubenesha kuhamwa hatuli tubale chochechi aha eyo tangila ikune kumpindiewu ndimbala nshapitu wa 13 ndimbala kunvensi wa 15 ni yeye vuni bukola bwa kufila moyi ku chimfwanyi au sumwe Etats-Unis utuli bamona chibanda nujunu mona chimfwanyi ni chimfwanyi cha nyama wa lonji chivo chifwanyi ne kwakula kabidi ni kwenze ni babu ni babenga boku kukwile chimfwanyi cha nyama wa lonji ni bashihibwa adi ndienzi changana dia malu kubukola ni yeye kwenze jabonsu bakese ni banena babanji ni bahela bahika ni badishika mina wakwete chimanyi muchanza chabu cha diabeluma anyi mumpala mwabu ni mushindwa ni muntu na shumwa kimufanyile kusumba anyi kusumbisha hakumusha euvu ni chimanyinu anyi dini dia nyama walonji anyi nomba wajina dienda mpindeu tangilai mpindeu nintema yonsu kumpala kwa tutu kujikisha mvesi wajikuni mwanda mukulu telejayi lunge nyindolwelu nujinu mwana nyuma mwimpa ubikila bena kuita buje muri tukudiandekelu anyi kasumbuka kesaku kakula kabikila kasumbuka kesa muri tukwedini ahambwa ujini lunge nyimo ekelezi ya umvo echi let him that has understanding count the numbers of the beast, for it's a number udini lumvu abala nomba ya nyama walonji bwalu nomba wa muntu not a nation, a man. kindi tungato muntu ni nomba wenda ujinka maisambombu makumi ya sambombu ni isambombu nenku anukumutumenemene kwa chimenga cha Vatican ungambili kumpindi uto ndini malele la dita buja dietu ni bionsu nuamonus kumutu kwa chimenga cha Vatican ni papa mwema na bumuhinganyi wa mwana wa Nzambi ndini belunda banyi bene katolika basomba kabaka mena bafo bene katolika basomba kabaka ni bamanyi ni achimbulelela bakwetu hamwaha kumpala kwanyi bafo habu bene katolika nuamono anyi bakabikila Patrika Monsanto ni mwene katolika kadiye kavoku mwene katolika to kwamba buni Jeanne d'Arc vo Monsanto liban sacerdoce kumosha bubumuloji kabina bikamesha to hakamba Yesu ni nujinu laba luhemba lutoka kunkite ya ba profeta kadi nwenu mbadi babela mu nwenu bimanu bilaba luhemba lutoka nchabushuwa tangilai nomba wa muntu nengu kumutu kwa papa wa kulomo waku mbafunda ni Vicarius Filidei nchifunda mumaleta achena lomo funda wewa nuchana na malaba VICIR ka ikala yenu bachilama mumaleta achena lomo ninuwela kashonyi mwishi ninukele kulu ninumwana aichi nujinuheta nkama isambo muni makumya sambo muni isambombu musombe henyi hatu kuna mwanda muteketa nenkumo mwamu kimwaka hatu kile bulongolo di bwantendelelu wakalongeshe di suika hamutu ha Biblia libene mishonyi mabwayi kilamu libenzanu chintu chimo chimwachi chilibubenza bwalu njamba ni yeye humukaji wa masandi ni bafo bandumba kuhatuka muni dibatiza dia mashimi nintendelelu wa mashimi mwikale ni mweneni wa mashimi wa nyuma mwimpa ni mweneni wa mashimi wa inferno ni bintu byonso ebi mushindu wawu ni bene mishonyi benda balonda ni mudikasa In the evening time, the path of glory you will surely find. That's right. Amen. Way is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one. Amen. Amen. mwane tundi nkwambile ni makenka ajilo lwa jimunka chimwa kukenka dilonga shidi mojimo dia apostolo adi dibatiza jimojimo dia apostolo adi jujibwa jimojimo dia nyuma mwimpa dia apostolo adi bimanyino bimojimo dia apostolo adi ni malo kukema dimunka chimwa kwele mbila toni kribabisa babia benda mwakenzela bubena yuda kala wowo kuntu alijilu kwa dinda ski choche chimujibwele dia diba. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them.
I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you? Amen. Praise the Lord. Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. Hallelujah. All for this glorious gospel. Ka bwa evangelho obutumbie wo. It's dripping in blood. Yes, it's dripping in blood. Count Ele meji kumushinga. Buye musokundonda adivila ambula nkurusa wenda lufu ni andonda mema. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified Him. He preached that the Spirit would save men from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood with the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his brain in. But he died in the Spirit. He gave up the gold and went into a life-giving soul. Kept dripping with blood, yes, kept dripping with blood. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong, making fun, see? Oh my. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and His crimson blood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Tukuri mukayi tulabulanga na ikuchanza muntu ni mukwenda mpindi ewo. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Do you love the Lord? Nudibaranga mukalengani benesha ta tuturi tulomba bo benesha kubata elejaba ni soku bo abalukile mu mabu bende ba chonkomoka soku bo abaloku mpokolo mula ni mashi makoka mu mijulu ya Emmanuel soku bo abalekele bwene keleze bonsu bwa kalabu ni baloba hete nyumo mwimpa turi tulomba mujina ja Yesu amen. Nzambi alubenesha dilolo dilenga nzambi kala nenu